E te patalo fatu le tua ma au nanga si ponga tai fo ya wala fita pa ponga sa mo ile nei vai nga le aso le ua matu tonu mai ile fiafi ua to iva minuti tali tu lai lima ile fiafi ia I matu California nei ia te tonu te masani fo ia o le tatu tua ma au nanga fai pea ia so te tasi o le vai aso Matu te whaia umsui o le si ufonga le tae fau matu te whatalo whatuai Samoa. Ia po whelava le tūlangi ma le tūlalo langi o lo whapeo na maua mai ai le tautua whai pēra o si ufonga le tae fau matu te whatalo whatu ia te oe. I le suafa man malo ki riso lo tātou li I mara tātou whaola. I le tari tonunga ua tātou vai tau o Kirisimasi. Ia ma le tausanga fau. Au le toe mamao foi wala tarata mai lava ia le ua tatu le urua I vai aso o le masina o te sema. E whai la tatununga o lo tatu tau whai ai uma I le vai tau o tāpenanga ia o ia foi aso I longa whai longa ina I le ngata o lato ua o Kirisiano. Ia e o foi I lato e leo ni Kirisiano lato te ioe e lato te tiu lava o latou fale I temi whapene. Pe te Kirisiano, pe le oe te talitonuina le Kirisimasi ma le tausaga fou. Wa o isi a tangata e stricta ia latou talitonunga. E mafai ona latou le whaamamaluina le Kirisimasi ma le tausaga fou. Oe lava ia mau o tatou tangata talitonu I le whaoratanga na tapena e lo tatou matai. Ia, o le tatou lea vainga lau tele I le nei vaenga o le tausanga ua taitai mai ei lo soifua ma lo ola ia ma I tatou uma. Ia le tatununga ia tatou anga I fu ia I tatou ia tatou amtanga masani lava ia e amtai tatou aunanga o le nei fiafi. O ua e mau tofi I le malo nei, po ua e peangai mai Yesu, sa e no po sala I le to asa, po ua maua e oe lelei, whawhetai mori mau, I le toto taua o Yesu, ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo, pa Yesu ia te oe. O ana fe au e te fia fiai, po ua e feangai mai Yesu, sa fai ma polo ngai tu le tatau, po ua maua e oe lelei, whawhetai moli mau, I le toto taua o Yesu, ua sisi nai o fu o le au pai, e alofa Yesu ia te oe. Maulo alofa e lava o le tua le whafteitele lo anga le nei, ila te sua le miki ai, ina te ria manamia o le nei, aso lo na tolu o le masini, whai o le nei tau sanga. Whaftei lau leo leonga, lau te sua, lau taitai inga.
e leo mawhai lea o ngā ke se malu mātou ola. Ua paleia ke tau si ai lo mātou la uina pi o pā o mātou mātou ngai. Ke le tu vāsu o ina mātou whakatai tau koti me mea ina wapa. So se mea le di ie ke ina kanata. O le tumutumunga o le pale nike o le tumutumunga. O le mātou talo whakatai ia te oe whakatai mo le mei aso. Ia mātou maua. Ko se tauna aso na mātou ore. O le ia whakatai so i tau māwhanapanga mātou. Ia i te oso ai le lā maso ia ai o mātou tia te lau ele. Whakatai tebe. Whakatai sili sa ia mo mātou. O mai fia mo te mai e luti o tangata e loa ai le moni ma whamaoni o loa fia mai. E talagoto le tangata e moni ma whamaoni o loa lufa tino. Le ngata e whanau mai la le tino. E la liu na whamaoni o le tino. Ina lo toto. Me i tōngi o lai o mātou tangata. E tilo mo lea tauranga sili na e whaia mo mātou. Ke tele lo mātou. Au lo o ngā ko ia fia mea. Ke lua i stautua ma sa unanga o la whapea o na whai. Ai uai ina o kōma. Ina le tautua le lea fia. Ia maua sowi ina lea o na whai o na mātou whapina. Ia talo ka mai ke ina mailo o ngā ngā tautua lua le mātou whauwa i tau o kama. Ina ke na ko ia na e whaiati ki ia na tau o ka longo ma whakonfonga mai. Ia na lini le whaitino, ale mako pau, ke whaiati. Lau fio lava e na ne ai mea kuma mātou ke whaia. Ia ina ke whaia. Kalu ina mātou umalaka kama. Ngalo ki ie o ikama. Ina mātou fia. Ngalo mātou ika fo isi kama. Mātou talo. Mangaro ina e mātou umalaka kama. Ke wisoro mātou li ina kama. La la ia ia ile talitununga Samoa o le ua mai a ona tatou avi le whaamua io e o le whaapolo ma le whaasangi ia ilo tatou mataisili wae po fia lava mea nga iai le tatou folaunga pe te le vave pe te le ai le savali pe sawasawa le tamoe ia pe whaanu no fo le sapo lea lava le tūlanga o lo tatou iai e awa ino tatou wola ma le mautinoa iai le mafua ai o no tatou fiala i le taeao o lo maua le manapa ola. Iai le o lo mafua ai o no tatou wala i le taeao o lo manuia tatou uma. I pe o le tasilasi na mea e le whaia o na vesea ia le vaenga le o le tatou tautua. Ia po atala tangata e whai mai. O atala e whapea. Au lo wata le tonu. E fua i lunga o le alofa fua mai. E fua i lunga o le alofa tausi pea mai. E fua i lunga o le alofa e le tu lafua. E fua i lunga o le alofa e lata mai. E fua i lunga o le alofa e mafuta pea mai. Io e pio i nae a fuai o na amata whapea ia le tātou tautua ma le au nanga Samoa. Mai ei lu te tununga. O ia e malosi ai. O ia fo'i o te tau. Pai ai o na whaanganaina ma tau tala ti mata o ia fo'i na te au maia ia le mawhauwhau le lei
Yo fai ai ona fetu tu nai. Ia ua lava sa mo lau whaafonga. Ua o nei mata upu tātou te tala noina. E leo ni mata upu whaingofitie lona tau whaamutaraina. E leo ni mata upu fo'i e te nofonofo wha e sau yo e pese atulunga nei le ai. E te saili e te vava ai tutoa iai. Ia po le atonu le tūlanga o lo o iai. Ia le vaenga o le larolangi. Ia ai mese ia le soifua ma le ola. O lo whapeo na lau matasia ai tātou. Ia sa pese se tala. Ia po fea lava lai pe soa ina iai lo soifua ma lo ola. Ale mea tā ua Samoa. O le mawhai o no tātou whaatau uina. Ia o tātou tiu te mawhaiwa o le aso ma le aso. Tātou iai i le toe masina o le nei tausanga. Ia le ala se mesi whaafetai i le atua. Tai mai lo soifua. Ola, ia o te whatara patua, tāpua ia te oe lea tunu pele. Ia fua mai lava i maunga te tele. Pe lau au sina sina. O le au o ta maa matina matua se ia pā ia. Ta maa matina talavou. Ia si o lava i na tātou anga i atu. I le tupulanga talavou e le i whai taitolua. E le i no tane le i whai awa. Ia e mese lava le pa i atu. I le tupulanga la iti. Ia o le tātou tautua e whataro whatuai le o nanga. A le si ufafonga o le taia fōmala na pokala masani o le lupe whalele. Ia leo toe tau whairoina le nei vai tau o tatu o iai. O le vai tau o le Kirisimasi, te pena toe ma le tau sangfou. Ia pi o nei vaenga le nā le lava tatu te tau langi o aso fia fia. Ia a whaila e moni le upu o aso fia fia. Ia e te tau o na whaia maleata mai mea uma. Leanga o le tala e urua male aso fia fia. O le tutupu ai o mea e le ni mea e ono whafia fia nei tātou. Hea fua la o na mawhai on tātou e se mame. O lo tātou whaia mea uma maleata mai. Whaia mea uma male poto. Kawane i whaia male whafia poto le tangata. Kawane i whaia male loto o tangata lava ia. Ia whai e palangolango whamoe moe i leanga le leo le atua. Io e na te whasoso maia ia o na manu, o na manuia. Ia e mwhai ai ono tātou sawa. Vali man mautinoa. O lo iei lava le nganga o le atua. O lo whesosoani. O lo whesosoani. O lo tātou whesosoani sili. Mafuai ia o na whatau uina. Ia le sawa linga. Wha moe moenga. Ar tangata lava ia. I manuia. Manuia o lo tātou tai. O ana leila. Na sau eila le o sieli no famta o sieli i o le alta vale. O sieli o le se o le legal ma foi o le porkalame o le alta vale la le malo o le alta vale le falmai. O ia na te pikia ia so ngafua a so lulu mas farele. Mateo le workout le me fu le rehab program ale a foi ale vaenga fu ia pilena fia ia I lo fatu ia o le matu tenga ruela ia so mafua aso lulu aso farele io ta lole pe ta le sfuta si ta ia por sfu ua pikia io ia ko drop me ia unga lu sa wata pena lo mala por kalami wala no to anga I si banga le ole
Ya, le te kwe umal tatu po kalambi into farong le ai bisi mai ia sa mo ile se pu pasene po le activate asio to fa talatu sia wole na pikia ona ne uma le ma workout uma ele workout le i o ia o le drive o le tabale but le se tangata kipsiano ese mai la o fule na o tana mo pia le winga o famta masau wale le mata wale ne au o ia le tangata da matau mai i lungo le awala o tuinga tangata fui pi le mafau la tu amta vale lungo le awala ia na fa matala lo le ia tia u lona o langa na lai ona liu pa ton fa na fana ta fana tata lona fali yo ia yo o foi lungo le awala tele faita unha fana fiai o tilo na uso o le lona uso o i o le li foi la o le foi le tau le vanga po au OG lele tau le vanga foi pi o ni sa he was a gang member au apena foi la o tilo na uso le fana yo o lontina o te ia na fa matala mele li o le mele o peso o le e mate feo i matangata sa o ia o tangata o li liu ma ua ese ma mea umai e pi o lona toe fa matala ma ia tia o sa wala le mata avale na nei masiri fu le ma e vara au mai lo le silo matua silo matua masalo po o matua le titi tu ia tia o fato a po menado e fai Thanksgiving ilona ainga i Chicago ia ua taunuu mai la ia si taunuu mai na po ai le mafai ona na alu ma te workout nei mai ona le sta taunuu mai ada winga la utala na bala au mai lo si do matua le o si tinale tau mai ia maua o pikia nei le anga o le ia foi taunuu mai tau mai lo tio no so masika o le malosi o leli ia na failo le fe melo le tala leli o sai mesi festatu te talo arte atana o le alu mata vale fai te talo fai te tapa ia te talo ro tama le alu mata vale fu le ia o le wingo tala o tangata ni tangata le i fai ngo fie o langa na olai ai fu iai ole he's a Mexican American ia le li na fanau maola i nei o tilo na uso le fana o lon tama na o tile fana o lon tina na la vea fo i puru fana e li maliu la lena o ia la tangata o lona ainga na mua lava pona ken te maria fo ia toinga e whinga tanta tunuina o tatu tangata Samoa, le tua inga lifestyle lea. Ioi. O te mata ia lava i aso uma. O le whamaoni o le li i lona toe li liu mai o lona o langa i le mea na iai. Ia te io o mai i le teimile nei.
taua na pe o talatala tu le vaenga le ia ono le futa tu le vai tau o Kirsimasi tofu tatou tu inga o langa tatu o mai ai io a o le mea tau o se fale a onga e whamatala mai ai tatou le melea o le mawhai o na wheliua ina ia le ola ai na te ina le i la fo i tatano tuana nei ina o fesili atu i ai o le a lau loa le mea tau o le eternal life le a lau ia mai ala le bifure le io le mafofonga o teimi e te oti to e maua le ia no chef le io lau fo i tilo o fatu o te tonu o le o le langa ile o toi sa o fo le o after the death tatu mo le la fa vau ina ua ia pila na fifia le ina uma faso fatu o te tonu le la fa vau le ua snell le o tatu right now we are living in a time eternal life le temine ele fatalisi tatu fioti to pio nei maanga na ma faso ma sia won ma ko ia nei o te fia le e fa marusi fu teita te e fa marusi ai tatu mala ele ia masisi o tatu e fa fia potonemia ia pe o ina o sofa ia tatu el fili ia mau o ina fale tonu ai le soifuanga ma le ola ia ole nei tala mata na te fatalo fatuai Samoa io i lau fafoanga ma le nei fo i la vaenga o le tausaga lea ua tatou o iai ina ua sumatolu minuti te ai le tulai lima ta le tulai ono o le tatou paaga ma le tatou masani ia o le susuga i le ia tau iliili pei chef tau iliili ia o le malo masani i po paaga masani le tatou pokalame ia fiafi o aso lulu winga o le aso tofi le na tatou ai mese tatou o lo mafuta mai Australia tau ili o lo mafuta mai le stete o Brisbane Brisbane le stete o le city ia o ina o lo mafuta mai ai ia le uso ia tau ili pe atana o le tula e ono i nem taua tau te fia tala noa ia ile nei au le io o mai tatou malo o le matau mo mua o te fia tala noa ina le ua pe tatou anga i pe whamsinonga o ai pe o le whamsinonga o te reo lopo o le tala muri nei ale ua mai whapea mai lang whapunga ua le whaunga le talo sanga mo se whaatangana ale whamasinonga o pālota e toe whaauia i tua le mata upu a whale alili mua e tusa ma le vaenga tasi tolu tasi a subsection 1 o le tūla fono o whainga pālota lua o tasi iwa io o lona winga la le lavala ua e tūlanga mai o lo o ile ilonga ana mau mai se whaiunga pato le ua whapea mai ua le whaonga ina le talo sanga mo se whaatangana tasile upu sa mo ma nei ata to wo whapea ma ili atu tato upu o le whaatanganga po le whaatangana si e mainga so o fere upu e sao upu nai lua o le whaatanganga ngā a po le whaatangana ioe a mai sau tala le upuna ia asi utam fai fa tatalatu le tatu tapu o le pei o le winga le ua mai o le latest le utau whanongo ni ai o le mawhai o na maua se o le aise pei o le ua fui o le tariaina le tarsanga o le whaonga ina le tarsanga ioe le tarsanga le na batu e lo ia i tu umai ai ale li fai pule ma le li na tangi Tears
whaatangana. Mana ia. Ma rotu risi, talo fauso, ia whaatai ia le mafta mai le nei vaenga. Ia, le tō lua lua mai le whaatangana. Sia mai ngā la whawhena lua loa sa o le whaatangana. Pēr me sa wai whawhena i lua. Nanga lei o upu nei lang, o lo mai o lo lea o le ngana. Sia mai ngā la, a whapela o lau tu whai mai le whaatangana, o whesa o le whaatangana. Ioe. Apa pela utu mari dia o le whaatangana le sa o upu e le o le whaatanganga. Ia se tangola se whaamtala mai pe aisia. Ioe. Ia o le nā. Ai pe o le tāua le o le mea le ua o mai nei. O le whaatang, o le whaangaina. Whaatanga. There you go. Siorosenga. Nā. Winga nāru. O le ngana le atatu, te wa iei e whaafengai o ia letas. E mawaile beape, mawaile nauna, le mau tonu mea siorosenga, o le upu whaatangana, e ave esele I mai whaatangaina. Ioe, na mauelo le upu whaatangana. Langana warana o ta ora puna, o nusi pepa, o ifoi, o le autistusia me tatu nu, na whaonga mai le upu whaatanganga. Ele sao, ioe, ele sao le upu whaatanganga, o le upu sao, o le whaatangana, ngā nu a fesili, o fesau ele upu, o le whaapupuina, it's a short form o the word whaatangaina. E mana ia, e sao. Ione nā, ma le tele o maupu, pifule no fetu ele upu, o le auinatu, au auna, le tele yo vaenga le ngana e o pi fela wa I tatu tangata. Ele umindatu no fere upulanga ele pe wala no fere to no le fa nga mele tustusinga ale autustusia le tatu watunu. So ele aila se upu e tau o se whaatanganga. Ele o sa ona upu, o le upu whaatangana nua, o le short form o le whaatangaina. Naia, malo ia mafuta mai fo iluso ia manatu de lei talo fanatu aftai mo o nanga ole mta upula leu au mai wa le fa onga ina ta sanga mo se fa tangana ale fa msinonga o palota e toe fa au ia tua le mta upu fa le ali mo au mai lola ia le male pe o le refer ina vaenga o le tula fono por subsection number 1 o le tula fono o whainga palota tasi lua o tasiva. Ia pe ala wala leo tatou e ui ona e lei au maia ia se whaiunga mai le whamasinonga. Pe leo tatou vai atua I lea tata mai. Leo tatou tilo tua pe ia o tele loa po le ase vangana po ua maua mai se whaiunga teminei. Pe le ai. O le mea ta ua o leo tatou iloa. O le whapea mai ia le ia lo ia ale whaipule malesi. O ia whainga umana talanoina, ele se tupe, ele se tino I tupe na whangaina. A o talanoanga tamwhai ina ia sero mea, ina ia maua se to file mu te tonu ioe o lo latu tu malo. Ia, o le torch fuafe. E muli atatu o langa leo pino whatu o maua le leile au le paipa. Na leina o matu whaipule I tua le mele. Le malai o na whaile recording nea. Mai o te tari tonu lava e te le se a fianga a o ina ia o lau lea tau tilo ele o se whamasino. Ele o e se whamasino. Ele o tātoni whamasino. Ai tātou te whawa ai lau tele I mene. O taruai o na pe o leo o maua le leile au pepa o leo o na matu whaipule I tua I le melea. O inala e te lelo na fianga. Pe au o nau ili le whamasinonga. Ia le mafuanga
na laina record e na mna ulu ia mea ia. Tau sifuru afe, lea na ngina tono le potu whamasino ua umana abe. A o lesi fitu se furu afe, e meina momori atu le to'olu o le whaipule. Io ia lea ua pe o le whaipule lea o mailo na ingoa e le o ta ua mai meia. A o le whaipule o mātou whaasale anga. Ina e matia mai le ipo whele, wai lima vaenga whaasale anga, lau le tau atua. E pe o whaasale anga, o le wharitua, o le whaipule mai i whaasale anga na e fia. Tasi lua tolu whalima. O se wharitua o sesi o to lima lea, ia le na o lo o ta ua o ia na mamaulia mulburi ia le fitu se puru. Ia mana tua foi o tala ia le sivaenga o le ele ia matua ia le sivaenga de se vanga na ua ia kilometer la fome tata se ia vanga na ua maua se pai unga na langa le ua mata le maua le mai fai unga mesa panga le latest le mai nei le mai o le ua le fa ngaina le tarsanga mo se fa tangana ale fa masinonga o palota i le mta o pule fale ari di tasi se vanga na la ua yesi si tala ua sau nei o langa le ua ulungo la por kala mele fai ono utoe ai o pe tulanga na o lo iai se la ua fe ia si o tatu tataria la o lea pe o lele i mahe atu ia le situ ai o falo ta mafau i nei mea e o falo ta mafau ia le na o vui le ta ua mai situ susinga o le fartua o le li fai pule o fasale le lima le fa pe na ia momoria ia le the rest of the money ia tuiloma ia pe o le tatu te tala no i meo li poti au mai tutonu o le falfa masino ia pe o le nai tau fa pa le ni lo ia le selau afe le na mua sautua e pe no kanu tuana nafi to atolua i la tou ia na ta ua a la tou ta putusia o le suitai le li o ai fo lingo o fontoi o le felo tusi ia le pule ia mal le li le matu fai pule mal matu fai pule ia na mla ulu ai e malia le mea pena fatu ai io na sulu o le tala lea na au mai o le sulu na mla ulu nalu i le sa fai mfonga fetalai amon mole tam fai pem fai ave tu tangi ni fetu lola i ele o fetalai ia alu la fa ale ningo mea tamaia alu la fai ia i fo ia tuiloma e ave tu alantangi e na usalola ia na salola ia patau o le la tunga la na la tuelo tu puen mele io e watu ta malo fai le tala no na record o le telera le afianga nei mea o te fai atu ana oni cases e fai nei ia le la ua involve ma to lu ris fai pule ia la ua foi ua involve ma le to lua o le fai pule se vai meu fa sale le e au la ina o se su enga me ia pe a fai o le mele ua mana o mia io saili o me winga e te tafulan su e tangata na momolia the rest of the money back to Tuiloma o le mamnino na tolus fuafe le tupena ave afto a momoli muli atu ia le o isa ia le la ua tolopola ile so valu te se ma Sofia nei o ila so tolu nei ila no winga o la so o verse 4
pe o so valu na o tu ia a fai pe o winga lo tala a fa pe o le ta uai le fitse fulu a fele na fatu mun muri a watu ma se fatu o sisi fai pule tau lang sa ili mea e te tau na su ele to ro fai pule be sa o ni tal paule mea le au mai e le ai se fa mtalanga aloia ale fai pule ma le e winga i mea ia o manatu o e foi i mata upuia o fatu watu le pipi a o le a foi ai paule talana o le loia ale ena tangi le ole loia fai pule e uma o le tamaitai o uma tamai o mural a lui uma o ia na le tu mo ai foi mo fai pule o nala le na fa pele fai ngole tala na o fika sa matal ale se tupe le va ia se meta tupe le va ia se tino tupe au le la fai medisi vanga a vatu mo moto su afe ai mo mo su fisu ia tatu tatalia ele i mautino peta o le ua fe le leia i lunga ia nei mau me uma ai tatu fatalia le so valu le ua mai ia ia pe o le tulanga na o lo iai ia le tatu whamasinonga o le so. E umala u por kalamena na fi e to asau mulmudi ai ia le press conference. Le o lunga o pent failangi. Le press conference ale tatu le fionga le li palemia. Le ala masani a tatu tala noi upu ho i e to transparency, good governance, le malesi accountability. Ai whanongo le lei i le vaenga o le press conference le tatu whanongo i ana po ana po. Tatu lo aila ia le afio upu na accountability ma le mwhawhana whamtala umai upu i e to transparency. Ia le whara o mai. To o whaalongo ale wa. To whaalongo ale wa o se mea whapea. O se malo e o. Na mai lola ia lea to lau le whaongaina ma le toe whaafo i o le tupe i le treasury i o e na mafuai o na maua le lua se lau lima sfuafe na whaoloa i nai le malanga. Le wingo le tala ia na whaatino mai ia manu papalangi an tatu wawa iai ia te le ropo le ale langa o le maua le tala. O le whaatupe ina o le malanga e le whapena o le lusa rau lima sfua fele na whai le ai. Le ana utala noa i nisi fo i o na tutongi e tangata lo na pasise ma le se furu koko pe o latu saonga na se furu koko mai si mea o te lope na tofu tata ma le tonga por ase whapena ai le i whapena na ti e fua le au malanga ioe le lau tatu whaalongolong e se whaamali e loto le to inga mea o le manango neme o tupe me le leina na whapera tatu ma tatu whaangaina le upu o le corrupt ia pena ufai atu. Pe ua tatu whaonga lau tele le upu corrupt ioe. A tatu whamatalanga le upu Samoa e tatau o na wha Samoa le upu langa o pe se upu foile le whatalonga i vai se le corrupt. Langa lava ko inga corrupt. Langa lava lo makua e corrupt. Ia pe e lava corrupt e whamatala i pe le se upu o pe o le mamafa. Ai atula i me tau ioe o le ami o valea nga oi ioe ami o pio ioe i pio ngo atu upu o tatunga ngan langa ia fia tu tonu puia ioe le anga sole ko ba ai se kai nga oi fa pengi
Kau ai se ko se ka o puna fa mtalai ai ko ko umma le upule le anga atatu fa langa ko inga corrupt ko inga ya a corrupt la la me fa mtalai corrupt io e sa o tala le fai atu no tatu fa mtala o le corrupt awala me ta o fa mtalai corrupt ai a fa mtala sa o i upu tatu ngan na le anga ko inga pepelo o le nga oi si e mai whaangungumi, e le whamangingo inga mea. E le mai whaanunumi whapea whate i au e a awhia uma. O le taimi mo mua lale nei. Le aftau whaalongo longo i au ia. Le whalaftau whaasa o le upule ngana i o le transparency, transparent. Whaamanino, whaamapolapola, whaamalamalama. I oe, whaailoa i a Samoa. Aisea, lang ole lua se lau lima sefulu afelia. Lena mai, ole tu mela ta o tupe Samoa a mai le treasury. Ole fare tupe o le akinu o Samoa. Lua se lau lima sefulu afelia, lena whaatino nei le paoso. A ole pasese lava ia. O lena au mai, to tongi ar pasese o tangata ia. Malana se fulu koko. I oe. Ia, ole na. Ia mwhai tatou o kuruku fo ia ele se ufa Samoa atasi. O le kuluku fo ia pe le tau te wha Samoa ai no mai le upu le crook. Ia ai le tai ngā whatia le crook na wha matala le upu le ilona o le upu le o lea corrupt. Ai pe alan tatu tala noa whapena, sorry. Se le ngā lava sole e wha i o le kuluku pepelo. Ia wapi o inata te whanganembo tata pepelo. Kau wha valea. Tau whaalata i oe. Ko inga ainga ngā oi. Langa lelo matua o le ko inga. O ato inga tatu whamatalain. E sili atu le ngā ona whaingofie. Pe a whamatala le upu ile tātou lava ngana. Tau te whaavelo le corrupt. Ia na, pese upu sua malie o tātou ngutu. Pese upu hole le o masani tātou ngutu. Na watua le o le corrupt. Iwa pe ai. Ia tato i whapena. Na pe ale se mea maali le upu corrupt. Ai le le whamatala i upu. Lang au ina whamatala i tato ngana le upu corrupt. Ia le na. I le tai lava se upu kuluku. I le tai lava se upu pepelo. E alu uma ia mea eva ai la tato samu. A o ola ina whamatala e le tuspa ia. Ia le corrupt. Ia nala. Tato rono la ia. O le corruption ele se mea to atu pune tato waiteni. Tau te fiu fo ila tato e tau whai e lea i langa o le mea o le nature. So i whanga leo la. Ioe. Ai pia o le mea na te tau mia le mea o le natura o ma mea tato whana nau mea tato. O le mea tau o le whaatonu fo lau. Control ele mafau ma losi o tangata e vape ai o fe mele ele ta fengai o fe mele pe stama ile o musuina tato lela o musuina ta i o le malo to te lo to mele fe mai nei le press conference le mate ele se tama i mea pe a o ina fa matala ia tunu i fafo ma le whaamatala whaasamoina o le upu transparency. Whaamanino, whaamapolapola, whaamalamalama. Wai si upu e whaamatala e transparency. Ise se mai si upu whaasamoe whaamatala. Ioi. O le te lele nā o upu nei tatu. Langa vai. A tala noa mai ia tulepa. A tala noa mai fiame. A tala noa mai ia i foi. Ia pare mia foda wai. Pe opuai e tolu. Olea. Ole momoa transparency. Accountability. Good governance. O mai loina. Ole ala le vai tatu sam. O ai upu. E sa ole tala le fai atu. E le malama ai pe au tatu. Ai a o no tatu fa matala ina. Ia na. Fa manino, fa malamalama, fa ioe. Fa mapolapola. Le ala to inga upu te fa ngaina ia.
O fala tatu fa mtalaina le corrupt ai nganga oi kuluku kala pepelo ise vai da ale nei la ngata tatu le corruption fa amoya ya tatu le upu corruption esa pesi sertala io na beta serta o press conference na fa ile sunga ia le na faapupula ia pe faapula faailoa mai tagata faailoa faamanino i le atunuu e vaila lea mai e tasi a le tupe na ua faalogo na tele le avae o le pasese e ese mai i sua a le ao le mālō le palemia lea foʻi ma vaega taʻitasi ao le tupe le na ngina i luma tatu whalongolongo. Le tau pasese lea, se lau afe, US. Ia sa war se lau afe na sasa, ave sa or se lau afe na. Toru se lau afe, ma ia se manino. Toi wha fo i le tupe le men sa wai. Toi wha fo i wa vatu wa iai malana fasilinga. O le fasilinga, limas fuafe. Limas fuafe ia le fasilinga o le tupe esa. Because the treasury issued only 250,000 tala. Na le lua se lau lima se puru wafe tala na amai le treasury e wha tupe ai le whainga malanga. Lea la o manino, vai ese le mangai o le mea. O a oaia. Tu sape el tatele ai se wahu. Tu sape le mo e sata pa utala. Alo whanongo longa tunga e o i matai ele i ore pa lota tangata uma na tofu sia uma. Lima afe na ave i fea i mapu whangalele, lima afe na ave i monike, lima afe na ave i longo pulotu, yo e mea lo tausi ai ta mama tinama. Ia e lua afe na ave i fea foi, i le loto tau mawhai, lua afe, pe lima e foi isi organization laiti pa pena tai, lua afe. 2,000 each. Au le tolu le ambe mea le tausi le au matutua, tai lima afe. Ele ngata la ile na. A ua le whaasoa. Io le wha moe, wha polo simuliola a ua le taliuta. O i la tōro e ta ua taliuta. Le au wha muri. Le au ko mumu yang wha muri atu. Io e. Ai vai le na au i le whaasoa. Au le whaasoa i sui tō fia mo la tō whatua, tō tōru. Io e. Ia, pe uma o iai le mali e toa ina, iai le tupua tamasese, ia ma le fionga le papa mai sa vai. Io la tūna no fuia no fua, sui a fono tō fia, io e, mo la tō whatua. Maua uma, tau i e whasoa. Au le whasoa sili ala. O le au ko mumu ia man au ko whaaleangai. Oi. O ngai sa fen pare mio le tu. Wow, ia le whasoa. Tu tiro la au tu sa mo ia. Mo le lufi lima le lei. Lufi lima le lei. Lufi lima le lei. O ani la ngona. How would I feel if I'm the one that did muia whaaleanga? I sau mai se o son malanga. How would I feel? How would you feel? O ani la ngona o iate. Pe a pe o le te lo le lia o tangata sili lo ko whaaleanga, sili lo ka mui, sili le afu. Ka whavalea i le tangata ale la fo ia tu le malanga ala tu batu le o son malanga mawe. How would you feel? Good governance, accountability, transparency. E maua uma upuna to i mea ia na whamatala ni. Ioi. O tō tiro la o tō sa mōre mata tia tele. I le tā ua tele meo lea.
no lo po o matemini o la no fo ia fia me fa peso po la no fo ia la no fo ia ila o uma wala o uma isa fa impale mia wala fa puanan sau na au ia fa soa mau leanga lelei ia ila ua sa fa impale mio sam isi fa utala ia o le ase tala tato ase tala tato history ia mea ele loa po afeto e tupuni me fa pea o lea ua ngangana mai le li pale mia o le amatanga fou o le amatanga fou le sam so le mtautia io ia lena e sen matango fi e le ngata ile to re-impressor le re-impressor tupe le malo ia latu e mafasilinga ile tolu fia top sela wafe au maina le lua sela lima sfulu ale utotongi atu le treasury top sela wafe fa safua male yoe ia lenta tu ai ele ngata o le selau pusa wahu na mai inai le afo mata fale i totonu o ia o le faoso fo ina ta pena le fanga maro tuile mani ia ale ta falo motu ile ia na matua i fa safua i tangata tusa ole te fa tala e tusa pele ta tele ai se wahu pe mausa tala au malie lo taloto sole malie lo taloto ile mele ta ua o se tai ma se vaenga la tutte va ai le malo e loa lufi lima le lei ta mau ainga o le atu io o se fale a unha foi mo tuila ia falongo mai ko vana ma se ko van sidi ilo la to nga lele le o mai umba ile ngata tu sa foi la pe fa sa fua ai ale ngina la pailunga ale aninga dungo le em tu langa fa pena ele menino o fu ele titi le tala le na tu fan matu te topsela le na tu fan matu te fi ma foi esena le word of mouth ese na la turesi to sera ma to den tufa la turesi me na lu sera lu masu la turesi di masela pe ta ile au mai i lungo le ia tasi ale au mai manino ato po ala vala isi tam fai fa le anga le to nga ano manino lima fe ave se vai i longo plot lima fe na ave ile mapu fangalele lima fe na ave i monike tai lua afe na ave isi vanga yele loto tam fai vanga fo yele ato le malo silitino ave fe fo ile vanga le va ia no fa pe lima e vanga to ono o le no tinga lalo au mena lo ma foto e lima o kina sisi na fa pena nau yele fa so tai lua afe o fisa o le leo fai mai moa pe moa le fitu suma le lima le fa ili pua leo na au i ele fasoa tofu tangata masiana e o fo i matai na o le palota io na toe fasoa o i latou o le minsta ma i latou ia o to te loisi o vanga ia na maua latou me alo foi nisi i fe foi e beksama ai o le tau o ia mea mele ele angala le pepese le transparency pepese le accountability ele patino ina first time ever left of alongo left of patino me io ele se fale a onga lan mele sam ele se fale a onga mele io au ana tatu fie e ta une upu te tele transparency accountability ma le good governance o ana fen tu poi o ana fia
na tupu mo se me whapea. Le ai ma se mea, na paua le mea, ioi, te tape me fore le, ia le launga msawari ai, maola ai, e ua na le taulangi kaulangi upu ia. Ia wha matala mai nei upu oka, e ese na mai le transparency, e tue mai si winga le upu, ola, sorry. Ia le na, a whai atu lai wha matala mai le corruption. Ia le na, na sa ua whai mai o le corruption ia, e tue wha sa mua le corruption ia, il corrupt. Ale tat whai atu, wha matala mai, i la ngangana. Wha whena o lo corruption i la ngangana. Ua ngari ki ngau ka linga corrupt. Ioi. Ai le wha manino mai. A wha manino na le corruption lea. Ai nganga oi. Ioi. Kau wha malea. Ioi. Loko leanga. That's corruption. Tato ola tama wha maurulia. E wha matala mo mai winga olea. Ole mea tau corruption. Ya, whetu ia fo. Corruption ele se mea fau nei. Mai le se mea iei sona fofoto i tia tasi le me le se whawhiti le se kiwa. Ioi. O mai fo le malo tele nei. Ioi. E fe sili fo i tangata le malo nei i le whainga malo. Pe tu mai le Democrat, pe tu mai le fo i le Republican, e te whaalongo i ai. O le upualea corrupt. Ioi. So ele se mea fo le tatu te ave emotional for. E tusa fo i pe tu la mai ia le laude le mali to malato. O le mea e ale no fatu, o le control o mea ia. E control e tangata eoe. E lata le soifua. I le olanga fa le atua. Aurena, se upu le mele o le tatu o mai, le ata mai whalalangi le tatu te palua i mea. I orena. E fia te le whaalafi tatu le upu le corrupt. Pe mai sea, e leanga koi inga e corrupt. HPP e corrupt. Fast e corrupt. Ioe. Na, pena la mai ale corrupt e whamaf e a foi. E teu wai. Pese me fole le e teu wai ni mea. Au se upo ni resolution e whaie. Au se upo fo e whaalau tele mai. La e le wingo ni me o corruption. From now on, sa moa te tau o nau tau fesili. O wingo le corruption, le kau me corruption, e si whamanino mai a matu. Upo o tatu, iana, a lau o tu neila. Ia le na. Ore matua telea. Ioi. Loko leanga. Kau whaavalea, kau whaasese, kau whaamakau, ngā oi. Ia, se wa aila iei, te wa whautala tatu iei. Ele se se le tala le whatuai. O mea umaia, e haafia i le corruption. O ta fia lava. Ua o le whaatatau i le au whaamuri ko mumu le whaamuri aku. Ia whiani me e whaia e tai ngā sua. E tai mai ia fo. E whai mai ia whaalolonga fo ia. Whai mai ia tonga. So le lau account atu e whaamuri. Lau a makanga luaku whele lei lungo le ea kau whaleanga. Ala e whaia e mea le whasoli. Whai o ka leo fo asoli lu ngā ka ngaka soli. O lai whai mai Ioi, tai mai ie fo ia tama ai aku lunga o penga tupailang. O kasole se mafia fio loko leanga o ka kasole. Ioi. Oso e marko inga whai mai o lo mai keimi makile ele whapengi whainga o mea. O si ka ngoa lava e kali e mea ele e aru fui se pale mia pora. Pole ama le asole. E a fua ele am tamu whai whapene. Ia. Kile koe fi whangai se upu mo le corrupt. Me lea. Maka pepea. Maka ngaoi. Fi whai mea. That's all corruption. Vaenga umana o le corruption. Mo le mea o whai mea whamunguni. Mo le saua folo paka ko le mea ele o whailoa mai le atu. Po whenga rui ele akupe, o whenga rui ele akupe, where se la wafenga mai. A wala ana o ngai whera le sivaenga.
Pauan me te whaalongo tu i tutuila. Man, o tō pasesele se lau afe. I mean, ia, se lau afe tala Amerika. Ia nangata ia le ina. Ele toe angina i tonu i tatu atu, i maro tuto tasi. Ele me moni ala talana. E po i mai ale malanga ke ia ua whaangungumi a kua whapea. Le whailoa mai le atunu, o whea alu, ele kako se lau afe. O whea alu, ia mea ia whapea. Ia a si e auto whautala ia. Paua na le tupe te le e ese mai i whaaloa longa Amerika Samoa na avea i le pāremia, ave le au le malo, ave le whawhitalai, ave le ofisa leo pina a whapena. Mana isi tangata taito tasi. A le tupe ai e patinoa i le malo ma le whainga malanga sila wafi. Pena whaila ina whai whaaloa longa le vaenga ia pole mata pale ale pasi tonu tuila manua ia pe whapena. Tasi ale latu whaoso na yoe na ngā whatia mai pena au mai te tasi a na au ale latu whasoa talo whai nei tangata. Na au ale latu whasoa tai toru se lau, tai lua se lau, at least something yoe a feta la le au le malo la folontorua fa pena pale bia malontorua io la le masiofo mai fatua fa pena foi fon fitalai a io o itangata umon malanga io o leo panga o tupe o mea uma wai la se so le na tili la ngona ai le sistema o malanga o toto tele no le foi la o mai na tofu mai tangata i mau ai o tau ilo ele whapea na o tangata nei. Na o male mea fule le e lama tia le ora. E pāle valele. E ngoto le va. Ia porani whalawalawe tutupu tutuila. Pe mama i mai tutuila. Ioe. Ele mawhaila na le au i whasoa. Nanga isia. O la tuna o e whaima au na le malo tuto ta se whaatino me ia. Waile mwhainta tu la fona o tupe. Ele mwhaina avea na puma me whapena e o tangata ave le whaaloalo. E te tau voi la, o na maua se tau i mo nei tangata nao. Tu ua mo meo incentives. La whasamo, incentives. Pini tau i foi once you leave your family, you leave your home, you leave your wife, you leave your kids, your children. Once entitled or mele or incentive. Yoe. Or mele or tupe lewa ele moilo wainga. Well, at least something. While I looked at no to me malamalama. Ele papela ni tupe fole le tele me ole o ato abiene arfle ai. No, I represent. Let's know. Wa o leo e la matia le ola mareuti. Pe alu le va ngoto fioti. Pe alu va le pa fioti. Ai afisili. La no ala ina no ofu. La mo ina ofu. Yona. Esa ola peseta. E ao ina mala langa leo to lau te tasi mai le fionga le li pare mia. Te lo tele i I never expected. Kili expecting ai pena tawa lunga i ai le press conference ale li pania. Te loa. Te wika malingo ko rin makafuli le ukang ngofo man fa mariina. Fa mariina lang aisia. So le fa penge yaku ngifo li yonga fe ai. Yo. Fa yo maka ke ola me fa penge au ngifo e kang la Yo fa penge mai mata ma. Yo ka ingo e. Yo. Yo se le fa dola udala sole. Dana no mata foi like comments. Ka fio lai sole o ka se ma nei o me. Eva ai tu comments ata ngata sole. Oka.
kafi o lae sole. E tolo pulou i le fionga i le taitaki o le malo, ia wa ke lo foi na iai ia sau foi o le fionga i le tamao le atunu, ia po le fionga i le au le malo. Ma lato uma, ne lato mai le foi na wharongonoa na mai ia na tala no uma ma le kapineta. Io e pio le kapineta na saunga iai le tusi walau, ia o le kapineta foi lana te whaia final decisions o nei me uma. Io e pio tasina me mana malama ai o le tofia o le sa whai mafofonga i Amerika Samoa. O ai, o le Minster. O ai le Minster, o le tofai a fesolai a pulu, tusi upu, i oe. Oi foi le tuinga mala, i le whai usi. So le tatu wa ai ato to i mea, tatu rola ia lea, that's fair enough. Ave ai ia le ia fesolai. Leanga o ia o le one of the members of the cabinet. So le la fitar ngai. Ina ne i fa pe foi so le ale to te le au foi la uma le sa ia. Ale to te le au foi ia manino le o tang fa ia o fa ma not sia pitola au. E matele i fa pe matar noa male pale mia, male fionga le di pale mia. Ai o la tilo i mea male fa tino ino mea. O le awala atu o le wala aulia. Nau i atu i taitai o le atu. O ai le taitai o le pale mia. O whea taitai e le pale mia o le kapeneta. Wala aulia le au le malo. Wala aulia le taitai o le atunu. Wala aulia le tamā o le atunu. O ai le tamā o le atunu. Tui mele di whano o le au o le malo. O ai le taitai o le atunu. Le whio mele di pale mia. O ai le taitai o le pale mene. Na whionga te whonwhitalai. Ioi. Pe o le latu uma i taitai uma. A o whea tonu la le tai. O le taitai o le atunu. Na whea ngai mai latu. E leo le taitai o le kapeneta. E leo le taitai, e leo le tamā o le atunu. O le taitai. O ai la le taitai o le atunu. Na whionga le li pare mi. O whea taitai e pare mi. O le kapeneta. So o le tangata la na tofia tonu o le kapeneta. O ia le na lena whaima fofonga. O le malo i tonu. E le lei tato manino i mea ia. Le lei na wha manino. Le ngai ne te fo o wha pia nisi sori. Ana no wa tu na iso ino ape. Le no wat na ia le mau whailau mo le lei na ia. Ia manino le lei. E le i wha mala le fionga i le li pale bia. Ma iore. Ia. Le lana le na ape. Ia fesolai. O le minsta o le kapeneta. Iore. Ese le sao ese le manai o tapenanga ioe ese le manai o le tapenanga ioe o le toto mo o toto le muanga ia le foi sai ele toto o filofi o le foi sai ape o le toto foi le muanga ioe ia ai pina ala la fona tu ia i ai foi i le sile toto le muanga ia fesolai ona o le minsta o le kapeneta ia le na ia se va ai dai a wa te fai atu ana le au mai a po ilunga mea ni na va ai le sa mo ia na tova ai lole ia langa le tatu loa i ko meni tangata i o le tapipi ia le anisi na comments api o tangata o le tapipi ia ma le fana u atu ina le io e fai mai ame o e mai fela ko ki koko ma io ma fa penale e si sole tangata sole e se ni te piuta va ai ya ta foi e fa ka ulai ku foi e lele ai lunga e ki e lunga o pulum o le sarpu ping fa ka ulai ku banga ka sole ping fa ta ulai tu tangata e fai foi fa ta ulai tu io e te vai tu pi fai mai se vai ta ma foi umia ia mapulo fa ka ulai ku ka ko sole ling pulo ling se vai e rasta le mea e ko ka ofo sole
Yeah, that's matua i la ua titilo. Tua i tapunia i le pasio ina ua taunu ulfainga malanga. Faatino le upu papalangi o le transparent, accountability, and good governance. E awhia uma i upu e to. Ia, lea ua. Talu mai tatu malo ne fiafi. Ia, e fatalo fatu. I lausunga, ili lausunga ile malo falo ngia fo ia mai paang masani le tatu proklame. Ia, fio mai au ia tatu maftanga o le nei i tura fiafi. Ia, pia le nei apanoa e te malele te sau no mai ia se i whawhilo ai tatu nu mafta mai whalora. O langona mai. Ia. Ia. Leo mawak. Ia. Malo whawhkai. Ia, sau no ia e whawhilo ai tatu nu man whalora lau sungai le swafa. Malo whawhkai lau. Ja, sau no. Whawhkai. Lai feedback lai kiki ya. Le te rola ina ai o yeisi si au device o rola ko la se me fa mo le mo. Ya, mau mawak. Ya. Ya. Ya, o malo whawhkai. Ya, whawhkai mo le ngai ya bango ka ua fo i ngai vai aso fou i lau sunga i le whatonu. Ya, fofonga o le polkalame, polfonga o le aso. I kulanga o le whakamasoare inga le tinu i lea vai aso ma lea vai aso. Ya, ua whamalolo so whamaua. Malole kawakai, malole o msai lau sunga le rodi. Langa e whainka kulanga o ia vaenga. I lau kapenga, ia, malau moe manga kungaku fo i kele o aso, o vai aso. Ia kapenga ai mo le whafonga anga, mo le kaukua i le tinu. Ia le nganga fai fia fo ia kiau. Ia, fai mabau ava ngoa e. Ka ki whasoa i kulanga fo i lea. I kulanga o le whasoa, i kulanga o maka upu. Ia, e au fo i ngau o i eise ka vai a wāre whafonga anga le tinu. I lea vai aso, ma lea vai aso. Ia, la ka amaka ku fo i mako kaibi o le ua kātfu lua ia mako ngai Queensland i Australia, ia po Brisbane. I se mako ai i Brisbane, ya, ko a malie me ubai kulanga o kala di kau. Le ua mou mari aku le lolo wasa ia i lua vai aso i kulanga o mako storm season, ya le la ka ufai ready whafsanga i male heat wave, ya, ya, le ai maka waku, ya, mawalunga le pule whasoifua le kua mal kapau sili, i kulanga foi lea o le whasosoa mai o le kau lea aso ma le aso. Ko a malie me uma le makopi kuku. Ia o le nganga lea manatu foi o lea e mai e kasi makukusa. Kulanga foi o le ngei kulanga i ngei. Ia ma le kou foi pikongu i meleke o lo kou alala ma papa awai. Ia o le nganga kauanga o le ngei aso ai malo le foi mua le ngei aso. Malo le ka penga foi seule aku al sela awale. Le kulanga foi lea o le longo pu yali pe o le tunu uma fa king of favor o kaukua i mea yo o iai mamaka upo side nga ia ai malo fa fitai ia o le nganga le ka te paki ai nga le o le tua lea wa e pa ia i kulanga me uma pe o nga masangi ai ia i le fakulimba le tunu i o nga vaenga ese ka mai kasi lo sa ia ai fa solo per por kalame ia o le fai me fala longo fo ima moni aku fo se vaenga o ka penga ia uia ia ai ka fa awau i kulanga o leu ai uma o ma e fo sia i kulanga ia vaenga ia o le nganga le ma le fatai ma lo fa lo fatai lo fionga i lo sunga tawili lo sunga swafa ua morunga lava ia le vaenga o le nei aso ina ua mo fo i ta filo inga o le yaso atoa ia
na ngata mai le whalima ono aso taru ai ia o se temi umi. Lea ua leile atua le whasoa le loso e fua mara uola, ia lea o tātou e mawai nei a mano le lei tate ngata ina tāwhitapa iai, ia mai e silisila mai mo wawai atu, ia o le maualunga le anga le lei whasoa le atua i le so e fua mara ola. Ia, pe o le tele ara ta ua whasoa lau tau ili, ia e whasoloa i mata upu whale mawhauwhau. Ia o le tau. E te sau o leo te leo ai le upu le masanitatu o corruption. E pe o se upu fuile le o se upu pena o na wha moe ai o tātou ioe. Ai au na wili e manino tangata. Lai pe o leo o tātou tāo wha i ai le mau upu e tele ale atunu. I le upu le tasi o corruption. Ia mau te tatonua. E te tau na wha malama i le atunu. O le corruption e fia le mau upu na e au fitu tonu. Moe la tatu le upu le tasi le papalangi. E te tau na wha matalai le ngaoi. Le tango vale. E wha matalai le loto leanga. E wha matalai le whai mea nātia. Le se mau upu. Ai le lei. Au maiso finangalo wha le mawhauwhau. Te amataisi upu lea. Ia matanga i tua i le transparency, o le accountability, ia ma le good governance. Langa pe o masani tatu tangata na le tau upu. I ropo le atonu le ia manino mana. Ia matwaro. Tatai, o le aua e sa wha i kongu wā pe wa e o le forsanga a koa le unga e forsia. Ia ka oko la mai lalo le wha moe ma le au o le kulanga fo le o lo fo i wha moe le so i se maka upo e mori ia koe pi iama pi ioa i kulanga o lau wha soa. Ia kau ke wha soa o mai ma le tunu ia le ngaka i so ka vai. Ia are wha fonga anga o le tunu i kulanga o vaenga uma. O le ka ua la le vaenga le pe o ngai sa mua. Ia, ele le iale le a fo geile. Le pakingo kango ar ngaka ia le mesa o la sa o le yai a como en mau ai se a fo ngai se man ma anga o ngai vaenga i kulanga fo le o se mea mau ai se kako ai po se ai o le ngai yaso pe o ngai sa mo ke le i o le tunu o como fai fo le o lo fa lu fasasi pe ngai ko nga fa upunga va pe ngai le a fifi la lo fa malu fa por kiki la lo fa mo pe e ba fo foka ngaka o la lo fa malu le po le malai le fa por kiki e ka akele ai le upu le corruption e le o ma fo faula ngaka o le upu ia pe o ngai sa mo o le upu i tony a word fo le ma o se upu e fa makala ai anga anga wa aia malangonga mafaufaunga ia masaunga ia po le nganga e faunga ai ke le longa history ako ai asi ko ni ia i fo ia kalangoa o le mesa wa ia uia i kulanga o ka penga fo i ia kulanga o como foi aku ia fai longa fa por kiki kulanga fo le social politics la o le la vea como ale nga kongo le nga samira va fika yo le wa mentioning al mele la nga kawa ka kango i koa ia male au male anga fale a ko o ngei me i fa mangingo akiri fo i ka u fo version inga mangingo e mo boli ele sao le vele e pe anga fo iaku o le ele maka o po ke manga fa mangingo le so ngai ka ke fa uma iai o le maka o po le politics and mental health politics and mental health longa winga o le fa poi ponga le mental health mal por kiki le la ve ko ngoi le nga sami le ba upu le wa e sa ngoi ma ngai ka ke abaka ko i o aku le vainga kai minga o la wa kau aka mai ya ka le le ku la ngor finga ngalo le tunu ma ka mamlam o le upu corruption e longa history ai ke le o foringa fai fa nga fa por kiki male fa ile male fa nga inga fa ka soifua i le vai ngi ngofo ka soifua
ia ke le o longa foi fa mainga nga vaenga a fai ka ki kilo i lesi vaenga i kulanga fo le fo fanga le kua me kau ole fai ai male mafau fau ia o ingala le ka o ko ai le vaenga si le ka ua langa bela nga me nga fo le kua a fai ka ko fau le kua ia o lo ka o ko ingala ma ka sau kulanga le ka mai o le wisdom ia po le poko fo le fa le tua la ko nga lai o nga fai le me ka o fai ai al fai lai le ku fai ai e fa piko i lunga e fa piko i lunga le ao ka nga kai ku ua ia fi en me ka fai ai o le mela nga ka o control o mai le kingo a ko le body a ko so akala ngoa i le fa nga ingo le upul nga ia o ha fianga fa le mafau le ala ma nga ia wa le ka kala ngoai e ba wai le vai nga le ele ai ma se me ka o se corruption e maua pe a fai ele sau mai le fai ai fai la mangingo me nga ma ngai langa o nga fai ai ia po le mafau ia fa nga ka ko upu mafau ia po le mauli al sa o al me upu ia physically o le me ka o le brain for le fai ai ya ka ko la ko al brain fa palang so lo winga la o mea ngā lea maki ai le o langa o ka soifua nga fai le tua. Maki ai le ola a koa ka ola ka soifua. Ia ifo ia isi species fuka le pe o animals or bird or fish. Fai uma le kua fo ngā mea ka kouka di kongunga. E kofu fo ia le vaenga ngā, mas fai ai. O ka ua i mele because aka ko world history ma le origin ia malama lele wa e mafai o ka ko faanga upu halu fa solo a ko la lu upu ia ke fengu mi ha i solo nga la ku le fe so po i solo le si upu wale ka le fengai corruption e mafu mai i anga fa le mafu fa lo winga e kai mi a fi lo mafu fa po wa fi se ngase o le sanga kongu male ku le le o fa nga mai le upu wa fo le o le mental conditions po wa fa inga lo ba fa o nga fo la le mental condition e fa nga mai ai ia le me ka o anga po o ma fo fonga o la ngonga ia me nga ka o anga o po behaviors o nga la fa o le me le e a fo nge e kopula i kongo so ska ka soifua i kaniuma le ai ska ka soifua e asa nga me kofu o mau ia ka ko uma o lo ka oko ai vaenga ia fa vasenga ai ia kulanga fo le o le maka sau le ku ai fo foanga o ka soifua ma le fa nga ingo le brain ia a ko nga le me e fa ngau mai la ngua fia o nga ngase lo brain wo fe ngumi ai ia o nga maua lole o i kulanga le o lo fa ki ngonga o ambionga o le kalafea ngai i le va inga les ka baleska le la ya dia le mai ai kana kai e a fo ngai e la ka ke moli mawinga makako fa longo winga ia kulanga o nganga ma la ko mafofonga ia ai mesel ka ko maka e la ko winga wala ka won mai vanga le ya o winga life ani mai ya ke ia ka ke ia les ka la le o fa inga lo ma fa o pe e ser ka ko ai i ambionga le fa ani mai ka ngaka wa afia lo ma fa ba winga fa ali mai ka ngaka ele o afia lo ma fa o la set le ya so lo winga la corruption e fa nga ba ye lo history le aka ko kirkiro le history la langi i kulanga ole vaingi ngofo mombe o species o ka ko human being ya e o mano ni vai kai mi le aka ke fe kawa ya asia e fe masa salo i ka ko ba ku i laro lesi ya ba ka fai lesi fa vale lesi ka ba fai lesi e a foi bo mo sanga bele le lesi bo mo sanga be nga como so all that it's part of the history kulanga or kilo e a fi ele corruption or ka ua gale or ba ngale
even foi e ke makaudia o ka ngaka piko sili nga ka ua lalangi ile kulanga foi lea o le addressinga o le beka o le corruption o a foi ngai o ka ngaka le ulu le kala le fa ke siamo le e mori ma wai ka ngaka ngo ia Yesu sa fa o ngala e a foi ngai o ka ngaka piko sili nga ka ua longa addressinga po longa fa leoinga fo fa ai loinga le ka o corruption ile la langi a ko sa fai ma fa ka inga isi ka i muri mai ma malo ki kele ir ku langa o mele fa ngai la le argument ia por ku langa fo ile o le au ko le ka o corruption ben fa fair ma popular a wai fo inga popular so aka ku ki fo la ka ngol mele por ki le ka ki ngol ya ikulang al bako o nga fa social political o sociological politic e kasia ka ngumar kasimenga ka ngoya Yesu sa fa o ngai nga aso vai kembio loma maka kayo e kalesia e address el mele wa nga ka lenga nga ba maka nga akil meka or corruption ya o le kilo ile o Yesu la ko malonga ba malamba malonga finga ngalo esa ia menga mai e longa kama po le kalesia fa vai le kalesia ai esa me paluku la lolang na umang ka hen mai ku la fongo e fa vai le kalesia ia po ole kan ko ngonga fa le tua ai sa Yesu ese hale mele yeah ako ale foi sa ye foi lako i lalo kuskusinga fa ke siago lako finga ngalo le ko vai mai man fa ngo e sa le menga moli mai ese me la paru i lalo e aulile so logo winga le ko nga fai se me ya ko nga fai se me ko nga ye singa be se i ka lo ko se i ka address wa ale addressing ale ir po ngale wo ye ka ka lo o longo winga e fa mo ngor ka nga fa yen be le me fa pe nga uma be nge yo langa man nge lang so longo winga la a kilo la ma ko a fai ka uma la u persiango il kuspa ia mai ke ngese ka u fa dingo o mai kusi ai ia le mafia fia o le corruption mai nga akia ngale aka o le philosophy po le psychology a ko o le kalesia aisa o le ngaluenga nga fai Yesu ka mo fai fa sa mele langa ese kula fongo nga mai boni mai ya I think o ngai ka ko ngula ke siamo e ye la ko kula fongo ese fu ya ai ka ya kula i kula fongo nga ese fu le ya o le mbakua i o ki a ko kai pe ya me fole le o ka ko fai ka fa vai era kuris ka ka fai ka lepe so ole ka ko pa inga ikulang ole vanga le inga if amangingo politics so politics e fa ngau o le corruption la ngai so ngia ko ikulang ole beleng sa sa moai ma fisilingia pe if malama pe ai fa fika le mo ka o sao e mo body sa o le ka o version a ko ikulang ilor corruption awang ifa pe ke owninga awang ifai mai awang ifai ma oi ba ir kulang lo fa pe yo se me fole ka ko no ole mbea nga fa ngau mai marka ka ola nature ole be fai ole fi lalo ole structure a ko ole brain or ngaka ai brain e mamai o nga mai ma feel brain wa mai e fa ngau mai le me ka corruption ai afa pe sa wale mua lo mafofau ele o ngase lo mafofau pe o ye me ka o mental health conditions e ke fia ai ma sa wale mua ke fia ke anu ai lungo le lenga i kulang al vai ni ngofo o le kapenganga o le vai ni ngofo makangaka soifua kula fongo ya marfa ki ngonga me so pe o so ngia kulang al vai ngale o ka malo ole bangara le ole corruption ma upwa ye pe fai makauloko matauloto transparency accountability ma good governance
But ele se va ele fa tino ina. Se va ele fa tino ina e tatu taita. I meu le fa a kupu ana nafi ana po. Ele fa ka ai e me ka o transparency o mea. Fa ma fola. Fa manino. Tu mai iluma mea. Tu mai le ngatu tono le malai se tilo matu le tunu. Le winga la le tal. Fengo fienta tu ngana le upu le transparent. E fenga tanta tu fatino ina. Mele alina ala langa le tunu ma se corrupt o tangata ia. Corrupt ngale kala ngoi le upu. E va le fa ngai upu. Yeah. Mele alina tupu le vesio tunu. E o fa ne tunu. E le ngala le fato a tupu ale o semea. Ile mele le press conference nena mai ana po le parimia. Olha, lenga ole na ngina ilungo le ea le se laua fe pasese. Se laua fe. Awa o me maninoa. Ana o nisi para lena o. E mai a ta penu numi o fenga malanga e au noa ma se transparency o meia. So o se fale onga le lei. Langa isi a pio no fai atu. Le fanta tu falo ngolongo mai a. Umatu le fenga malo, sau le fenga malo, o le ale upu fai mai, se o mea i transparent, ia malama tata. Ele mese mea. Ele o faia, ele o fatino ina. E ata mai fa matala le upu malona winga, a lona fatino ina. Se atu. La se sila, iai fa mafu de vangane. These are all part of the game. Especially kalangon politics. O se ka alonga o afifi e fa senanga o manatu. Ya e afifi ai mga kulelei afifi mga kuleanga. Longo wingala. E ke le moa ia se me ka o se lau pasenge conspiracy o ia fo nge transparency o se accountability i ko nga so se fenga malo ni lo langi. Yes. You can't find it there. Ele me fai nga mawa ako longa 100%. A fai ka oko ai se varus fu pasenge fa afrikai. Fa afrikai. Pe a o se varus fu pasenge. But the majority of lo langi ako i kulanga ole arena fa politics. E se a mawa se almost full fix fu pasenge kulanga me ka o transparency mal accountability. Ole opo langa o opo fa angai lalo fa mal ole malai le inga ia ka mo fai counter ai ia kulanga officially ia mo me inquiry sa kangaka ma fa malie ai ia le face fa politiki but or sa o ale mele ele ako pega se upu fo ele fa ngo fongo fia ai ia se kulanga se maka upu ai fa kingolo ele ako le varus fulu pasenge por se lau pasenge fa kingoai ya ke lo nga mafu anga e ala yo on kupunga mea onga kongu o ke lo nga kale afifi la lo le o le ruling po le fo le leadership ya fale kongu ma fa le fa si fale kongu ma fa iku langa o le afifi e singa vaenga o le upu le o le corruption ya ai mai se ia ku langa o le afia o mafau ele o ako koa ku langa foi le o conditional mafau e mafai ai o nga makua i uli le lei mafa kingo me ka o le transparency ia po le accountability good governance e a fonga e fai as fanka ele fosika ka ako koa i le mele so me ala fai ako ile ia la ukala as a social political commentator mo se ficus fu pasenge ma se varus fu pasenge se kulanga sfanga malo o ka se fa fekaya fa fekai de nga fanga malo ai ke fiwa so se fanga malo lo langi ako se lau e ke le mauala so lo wingala o ka ual mele ia ka ko continue pe ma fesilingia kulanga menga ka waile le fo i ka fai counter fo i ma ai responsibility
question le ia meu responsibility fa malo fa leaders po ngai po ka ne mo le ala I kulanga o me uma pe po fa si mau la kiki e fo ngai e ka ua la le vai nga pe la o le vai nga le a fai fo nga pe la o me le kupu mangi samo o le accountability le fai ma le responsibility le siku ele o sau la lo fa malu fa por kiki o lawa sau la lo lesi face o le me kau o le personal attack ia kau ma fai langa ese le a fo le a fo le concept ma le perspective lai po le au po le anga fale lai mo modi mai ai so and we can see that o so ska mai kiki a fiku kau sanga nga ilunga e malama la maka le mele mo moli mai ai ia le kulanga le ku fa ngai le I kai ni ngai samo o ese longa au lai mo moli mai ai wale politic wale o saula lo fa amalu fa politiki au saula lo me ka o fa amalu fo le fa personal attack o fa fau po ko fa le anga se me so lo ngi kala o me nga ko mala mai ka ko ese arme ka o le ngau fa I kua ngai for oppositions I ku langa maka upo moli mai o nga e moli mai foi ai a sau I resolutions e feso so angi I le fainga malo o kulai ese ka ua la ko inga oppositions fa penga ale ele o pose lilo ile sila le ko mo fa fonga ile au ma fo linga le ma moli mai ai I me ka o oppositional fo le advice ya po se soangi ese it's all very physical ya my lai ma moli mai ai ia ku langa fo le o anga la ia fa corruption le ai fi la o politics e fa ngai upu ia lua upu ka ua le ai fi ko kongo le mele le o asami le ka ke va ia mori mau ke ningai I le va o fainga ba no mal opposition e lua upu ka ua le kongo I o upu nga so soangi e dai le me ka o corruption ya mai o se ma fa ailo ai ia le afianga fa le mafau mental health conditions o upu e mua o le upu e ka o le mo ya o le upu nga le mo po le mo o le fapalangi le upu nga le mo ya ka po le mo o le fapalangi o le envy envy o le upu langa o le envy o lo mo I me lawa mo e leska ngaka I ku langa o possession o materials and authority kusa lawa mo ye o mai kwa wika lawa mo e o wa ika ro ma fau o nga mo le ma I mau pe nga o nga e ka umba fai ade fai se mea inga ia awai ngai success ia kulanga pe continue ia le success o la ngaka o le uporonga lua e fai poipo ma le envy ia pole mo o le jealousy ese ka o upunga lua le fai poipo kongo le bele ka ke mo le mawinga jealousy o lo ko mo fai fonga le pui se mea ele o wa mo wa a o mamolu le ka mo fai pui ia kulanga mea o le winga kongo nga le upu jealousy o lo ko mo fai pui se mea o le sa ya ke o e ke le manga o lusi ia ma e ka mo fai pui I se awala so ko nga awala ia maru so lo winga la ka no le mai upu nga lua kongo I fa ka uai ia le angwa fale o le ako le aka le ka ke mai mo ia le tunu mo maka ku ia ese ka ua ka ko mala mai vai nga o ngai fa ngo fi ka ko trip le ka ko travel le ka ko for longa inga ia once ka ko ke mala lo as an audience
ia o nga ka ko do la ia ai is ke mi o le waste fa ke mi ye ma fo ye ele ese time o us o ka ko ke mai ma fo ma fo ye fa ya fasa by pair and even ele ngaka I kulanga o fa ku e malo inga ia awangi ia continue pair ia le kapung ia fai ko ia le negative le adwaku au ka ko fo ia supporter ia ka ke counter ia makako awang ia lu ia ma fo pe ke u vale ai fase ulo se al sa o ngale be a mangingo me ia le afifila ila lo I fa vai ai le corruption le ngai sa mo ia ma le ka ka ngo I fa fikai ia ole fa fikai nga ma le ai nga ka ko mu ole fo ngai fa ma fo ka ko inga ia ignore pe awang ia le negative ia makulanga ko inga hangala ia fa ale me envy ole ngau le me ko ka fa o kele me o le ia o miss out there nga mo me so all that ia fa poi ole envy ma le jealousy ole makwa ke le fa le kong o lo winga la e ka ua la le vaenga le ka ko o ai fa ya make ia ala ai continue pe ia le ka ko success ku langa fo le al ka ko o le tino o ma o le moli ia manganga o ka ko ngaka inga ia sa ngale mu pe ia le fo launga sa mo o nei ko kele o me ia ku kupu langi involve wale corruption e ano wa make anga I fo la lo ke o ka ko le ko fa longa ku ye kele leaders sa involve le corruption amaka mai lava I fai ngā malo I ngā vai kau fai ngā malo Roma o Europe fa solo mai isi ko ngā fai ngā malo ki kele la menga o ye la wa mo madi e ko ila lo male ko ye se ko fa longa ye ko ngo la o mai ngai nisi vai ngal te minge pe o le ko mo fai ye pu le pel la lo langi I pule angale ye ngai fa secret society male elite fo le organization le happening ai wole ko popular male ko ele ko yang hango ye ka ngaka wo uma sau ke bio Roma sau ke bisa mangi fa solo mal ke bio perkangia ya lau foi mari ko ila ya ku mai ku langa fo le o afu ngai o le United States la ko ya America ya la ko fa lo ke le fo ko vivesi o ko wa makavon ko ma salo o ko wa maka kau ngoko maria I lalo kulang ole pawa male ya le wa kiro anga ya sainga mo inkia malusia I kulang o ba so all that it's all part of this life it's part ole kulang fo le ka ko o mea mo moli mai le kanga ka soifua ka ko human being ka ko ke ka mo fai face ai face la pe ka ko malama ai I le winga ya la yo ngakupu male mafua anga ya ma se kulang fo le ka ke ngofu file muai sai I fo me ka ko ke saunga le muai ai wongi fa pole ai ka ko ya le ngale fa popa ku ngale lo su ko le malo pa tai o tau I lang o si o fale a ngo le ngakulo mea me por na le no I lo ke nga so se temia o ke karngoi se mata o tai ele ia te ata le ato o le fatinonga mea o nai tatu tilo ia mare upuale ta o le fa sa mo tatu mo le fa tonu folau mea Maria lati o ma no control o le tau o mele tu puna na fi ona o le ngata ina fa ngare o transparency o le wa aya le wa aya mata le wa tino ia so mo le va ayala sa moia pele yai I atoto at least somebody come with an idea if I fear on fa lama ia samo e meta o transparency langa lo pu statu ngana o tatu masanya is an everyday language that to fa tala nei o pu transparent ai e fintanta tu fatinoina
Tai fatinoina. But at least someone wa sau mafaatino ai mafailoa. So ole example alia. Ele mfanto pe. A ola tule mesisi malo. Ai ofola ni me fapia. Matatu fanu. Tole le mena le fapia fainga me pe mele na fai mo malanga le na mele na fa menino fa mala. Le na fa ilo mai le tupe na watu le treasury te pena o mai le malanga. Le uto mai to reimburse ato le ye me fasilinga to se la wafi. So o pe o mei ele ngata ina tatu tala no ile upu. Ai o tatu lope fa fe tino me upu. Io tatu malama pe fa fe wa e tu sa foi la pe tatu tala no ia. Tau te malama le le naturo me le se te mi tira po se nesi tangata. Matatu uma. A o le natura mea ia. O mea tatu so fua me tatu. E iai resolution e mawhainka ku go through ina ia mawhai o le control. So lela o mele control ale malofu te milenei. O le wha moe. E wha fe o le wha langa e wha fe la on the continuous message. O lea. To reveal the transparency lea. E wha fe continue mele i le lumanai. Matanga mo le tino mai. Wano taturo. Ele tau kele ato toa. Le ai masio se fainga malo before le malo America ia e tinga lava na le tele me fai mai e fina me fai ni democrat tila tu ia le ai le mina tona ia fa pena foi auto na Australia ma New Zealand ai pe ono le wa tupu le mea ele la se arufanga o le wa ai ia Samoa ile me tau what is transparency all about. Look what happened. What I get tangata, what tilo I tangata, o lono winga. E le mwhaita tu o le history. Le mwhaita tu vai o le mea te tau o na whai pia. It's control. E pe lata I te le tilo I ai mai le pa le natura mea o tui whanga, ma le o langa ni tatu te o lai. Ia, ka wale vai ngale, wa pe ia, ke le au kaimi e momori e kuala o perspective ia wha I lalo o le malu fa sociology sociological fo le I kulanga fo le kalangoa ia fianga le mafau ia makulanga fo le o le connection ma mionga ma mafau ma malangonga o kangaka soifua so ka wala vai le o kulanga fo le o le whangai no upu ia dua pe anga fa yaku ka rosia o le o mori mawinga e Samoa male tunu wako ia wala laka mai folinga o se laka I lunga le iwa sfulu pasenge a fai o leka akia te minge valu sfulu pasenge ia there's still another 20% fo ngale work ai nga lunga e fa le leia akili ai sea langa ese folinga la le winga kala ese folinga ia o la o maka wako ui ai kulanga le vaenga mar kirkilo le studying or porkiki Samoa e fai asi kulanga fo ilea ta kilo I faces ese po linga ese mai lea vai kau ya o lea o le fesile kula I mai kalangoa Samoa I upu e lua o le transparency ma accountability sa la se ko assessment po se ka ko fika nga I le pule anga fo sa fai le lama lo last 30 years o lasi folinga mai o pasenge o ka oko mai ai kulanga upu ngai lua I lalo ngā whainga malo last 30 years ia o le fesili ia ngai momoli aku ia kako ia pole ali pasenge penga bawa se 5 sul pasenge penga bawa se 11 full sa ko mori mawinga o faali ma ia o ko e faakingo ai upu ia lua pesa ia nga accountability ma nga transparency I kulanga lo nga vana o foi la I whainga malo fo le wengi o nga foi la e maki ai ma fau ele pasenge o kako mori mau aka ngaka I kulanga pasenge a fai la o leo kako mori mawinga te mingi e kilo ave ia ila fika fa ka ngaka soifua e fua ai whainga malo ia lua
ya a fai o le ka oko mai se fikus full pasenge nga le varus full pasenge o upu ye lua mai de fanga ba lo le ye nge fast ai a ko se lima kausanga o longa winga e uma ai de lima kausanga o a ko 100 pe a fai e continue wa ya de padla longa winga ka ke fika va penga ka ki kilo i le amount o a fai o mea ia ka ke mori ma winga i ku langa o le nga i luma o whainga malo e whaangai upu e whakawai upu e lua o ngā manga ia leo kako o la o e foi assessment i ku langa o lau kilo iai e whikai pasenge o mei wa ia keau ia a whisiri marika ka ia keau i kaimi ngei o ke kama e waku se pasenge o le transparency ma le accountability nga whaakingo o whainga malole nga i le last 30 years ia ke loa lala ukani whaingo fia ia ele a kuasa ulima full pasenge ai i le mea leo ke boli maui ngā koe ngei i le whainga malo fo leo i ngei wa vai la wa ka mai la u fikus fulu varus full pasenge walaka i lunga le vale fikus fulu ma varus fulu leo ka ki ai ia la assessment ka ngei ai le a cosa di posanga Madi ai fo la iai fa le ma fau ai e fai asi ke le o le limas fulu pasenge po le a ko le sai ai ma le kulanga o le mele ia ngai le saule sauai e kasi le saule aka ai ko ki a ko le varus fulu i lau the time being for me i lau assessment for as a sociologist la assessment le ngai whainga malo ngai anga fa pe le kuka ia ma le vai mangua i le last 4 years lenga umak ngai mai la bakanga e fa pe ngi a ko la we was full pasenge wala ka le was full pasenge Madi i la assessment al kemi ngai ya vai mangua i mai the last 4 years al kemi le o kirkiro ngai fai continue pe fa pe i er kulanga ole transparency mal accountability ya ole makua i manga e o aku le lima kausanga le first 5 years ne le full governance ole e le wasasa la u selau ma salo ya fai lava ai sia le facility kele if a thing happen le ka ole transparency mal accountability e lua kadi o le menga i lau so enga fa por kiki e lua mea happen o lo malama ia ke oe malo fa singo manga malo malama i por kiki oe malo aku lalan me fa ngau mai menga o le a ko lo ko fa malo fa ukanga lo loko mamao lo malama lo fa sungo manga yau ku ma wanga ma values mo belief that's Samoan politics ko inga ya plasai male malama lo wa po lo team ile au ko male angwa fale por kiki le kau ke momolia ole ngala ko an me ko transparency ele foi se pouco sesi e fai le mercau o le a ko fa singo manga o kanga ka soifua o a ko ai o values o a ko lo belief ya o who you are as a Samoan person as a leader o lo mana malama ile au mane angwa fale nga fa vai e o kua e o nga le malo mane tunu ole au mane angwa fale o porokiki e belong to Samoa e kala fea ngai appropriate mo Samoa. We can't use the upu for a right for Samoa. No, appropriate for Samoa upu e kalafea ngai appropriate. Longo winga e kalafea ngai makuma nga Samoa kalafea ngai malemanga onga ka Samoa kau kalafea ngai malefa singo manga malesi o manga ka Samoa. That's a winning politics. O inga fo la ako en mele ka o transparency male accountability o ngaya o lau e fo lau lunga o le vaa mau ka ngaka ma e ka mo fai e keita le manga onga o ka ngaka i kulanga
o le mea mauela ko manguia i le tino o le mauli ia ma fia ia la ko nganga e pei o ngā ka penga e koko a. So this is a spiritual thing. Ale ais ka ngaka e anu kongu ale ako no spiritual knowledge i kulanga fokale o lo fasingomanga of who you are. Ele kaunga e anu kongu le arena lea. Ai mbasa sa mo. So long wingala. Leo ka ko mo ba wingal ka ngaka la alu kongu o. E alu malonga image ako. O le malama i longa identity longa fasingomanga. Ia malama ia nga kumanga. Malama i nga values, malama i nga beliefs. Ai whakaua ia nga ia. Ia kulanga o mea sa mamangu e o nga kua. Yeah? That's politics. That's Samoan politics. Samoan politics nga leo ke fight ko ai mo ko mo fai address mea. Awang ia nga i ka ko malama nga i le modern politics. Lang o le ka mo bodi ko le modern politics le selfish. Mai e ku kasi lo ngadu le mo body mai ele corruption mar ku langa fo le o mafo fongo o mo kwai fear i ku langa fo le ko mo fai fau tricks mo meo a fo nge fing kusi inga ia fa se mafo fo ka sabo because that's an old old school politics. Langal benga le ku fa kalango le history of politics ya le kalango ai ku langa fau nga fai fo ia isi langu nga ka Europe inga ia ka mo fai fau politiki ma ka mo fai mo mori me yonga fo ringa inga i fa se la langi fa se ka ka langi ai mo wai la ko ia me ko kingo e mo wai la ko me mama pe o nga ngai manguia la ko ma ke kele o la ko ai ma la ko fale ma la ko mai lea mai mea nga oi ku iska ngaka they were stealing from other people. They were fongare ka mo fai fongare fa ko ilalo iska ngaka ma ka mo fai demolish their way of life, and that's a history of politics. Ia ka ko mala e le ma fai la o nga ka ko wo pe fa penga nga ko nga philosophy fa penga I say very selfish and evil. Le ako ki vivesi ia kay mingai. Le ai ka mo fai le white race it dominated la langi be uma maka mo fai fa o me uma o la ko wa fai. I lay law. Most of these things was stolen from other people. They created like a wealth. E o ma kay mingai. Domination of power. They want to make sure ele ai se race is dominating the power la langi. But by how did they do that? They were stealing from other people. Steal the knowledge. Como foi ku ilalo, ngale isi ka ngaka ku langa fugale ele level mar ku langa fugale ole beka ole human being. Inhuman. Fugale ngofo makor ngaka savage. Ngofo makor ngaka fugale fugale ya no nga fa polonga is kana mangkuale kala anga o slavery history ya nga sa ko por kere ya ko e o banal ka bingi la nga suya ko la fo mo free slaves ya ko but it's all rubbish ele o suruya nga suya nga fa nga it's the same thing. You guys still going through some racism issues. The whole world is going through some racism issue. And that's corruption. That's politics. That's kulanga folia fogaye e ka kawang address makako malamay kako ya as Samoan people. Let's refine ourselves makako kitilo. Inga ya call image of who we are. And this fellow Laoli is actually addressing that right now. I said, ia koe mamoli mai le ako koa ka kou ka ngaka Samoa sa sae masisifo inga ia kasi the concept a focus ia le aki nga inga ka ngaka wa live nga polonga ile colonization wa live nga colonize ku langa fo ile o le tino o le mafau colonize manganga
So longa wingala we're heading the right way. Ai akako ngau ia sue ia pasenge ia ka ke manga o ia fa akola transparency mo accountability le wa makan ka ko mo mawinga le ukula mai se ka ia kalangoa ia kalangoa ila ki nga local domestic longa winga o focus in menga le focus ka yonga kangaka ka paloka ia fa mua le ki nga e kangaka ai fa longa lua ia kulanga le mafukanga mai ska ka fa which is so alanga le se ele mo foi o fa sainga o iska ka fa fo ele ko fio aku fa pe o langa lau fa sa bon belo ka awalanga ka ko no, the whole world is looking for someone o lo manga e momoli mai se aikia inga ia ese mai mele sa polonga la langi ma lo polonga e pe ni mai kai so I think we are heading the right way. In Kulangale, or the issue for Porkiki, we are heading the right way. So Kauale, the Vangale, I Paulembea, Yamala ka ngaka ile au male angwa fale ako wa introduce my kako social justice and social development politics. Kako malama ya ale so ya kule Vangale. Malo, faftai. O le metaua lea. O le metaua o le mafaufau. O le metaua o le mafaufau. Wa utang foi la ai la u fa pasene ina na le tata tano o rau le fa ai fa pasene ina o fenga maro terminate male. Eta sia me o te tiro ai. Below 50 ia pasene o le make transparency ia ma le metau accountability o fenga maro ta wai e fu la idea e fu e fe ina palota falua e fu fe ina palota falua io asia la fa e to tele le maturity o ko kilo o me fai fu i tangata agree le me maleme o le va ai le maturity o la tunu tele me fa ne tele me manumi tele me le fa ma frofola tele me le o fa ne foi la tunu so inala sa la ule ba ai nala lana pa lota ese la tunu o me corrupt ele fa ma froina me tele me numi le foi la tam fai le mai tele tangata tupe o le alingo fa mai tupe o le misela le Samoa o tupe o le foi lingo le tsunami le mau me e tasale upuna mai to ino o mato vaenga mato tele va ai ni nai tangata mato te va ai Samoa o tele and then where's the itemization of fair itemization me to te va ai le tele ngona tunu ni tupe na mai fai me o taringalu nei o tupe na mai ave fai tangata tsunami o tupe na mai ave tangata na mai pepe de foi pe fai mai ala tu fa ngai ta tu pe ini vaenga o le malo o le development o le malo. That's not the point. Ese se la le me ka o transparency le me transparency le to ele manino po fer a papela o le latu manatu. Okay. O le matu va ai tele va ai na tangata na afia i le tsunami wala tu fa manamanga na mai. Matu tele va ai na tangata matu te va ai a Samoa o tele pa ele taringadua i pa i le tu malo se fa utala ida le winga na fa de nefu mai ele o iai tu valea i tangata nu o la tu e manino le leile matai ele ialu se fale au e manino le lei Samoa pele mana malama le nan e vavala mai pi o tafaota le meo tangata le fa maun le meo tangata o winga la le tata noanga o le la fainga parota lava that's good enough fa matala mai ai le tito pasene fa matala le corruption ma le transparency il fainga malo luas fungon tuputo sanga on no fo man malo le la utu la mai na wa mo mai la fo la evaluation o malo o tu la terminate patto o tar sanga lava lau sunga ile suafa o le sustain
ia maintain ia tu mau ai i le mele e le tau te lo le ia e le si tatu e atotoa e o ai le la uia le mari to ele atotoa. But or somebody with that control, I think o le mena le fia mau tatu o tangata iai le mo le fa tonu for lau e na te tai ai se vaenga po se atunu. Le tau te o ama le mautino, even you myself. E le se taimi ta te atotoa i ta ua ia. Ta whaaso. Ina ia mawhai o na whaalongo mai le atu e moni. Yo le la ta te tala noi facts reality ina ia manino tam ta oro tu le ni fa ma fo fa te ta pa i mai ya fa mole i le mele le na ta tu fa o la ia le se va ngo na e ta pena mai o le ton se pulu ia wa ta te pa ai fo i le afianga le corruption i fa msinonga i fa nei o lea ua manino mai totonu o le potu whaamasino. O leo tau tino tolu se furu afe. Leo ua umana ave mo mua le se tolu se furu afe. O le fitu se furu afe. Leo o ta ua ili whatua o le si fai pule. Nā latu tiri vatu muni fitu se furu afe ia. La sau sila sila iai. Toto ia, whaamasino ia latua lea vanga whaamasinonga. A o se tava ai wha ale mawhau iai mene. O lea la ua ia ta amata mai i tato le fai pule ia po le parmia lang po le deputy prime minister la sila la sau ai fa le mafufau o le uaria el torsu afelia le uaria el fits fu afelia a le fa mela na loia ele ini tupe na tala no u po ele intino tupe na ria ia tatara no fole ia i na fatu manatu ono fai wa ma fa fole tatano na so sil file mai o ka longa fa ma fa por kiki ku langa ka lama lama mal kam fai inga ia creating me fole a e fa sofia ai ku langa fole o mo conspiracies fai ele ai ni me ka ongi evidence a fole a e mori mawinga ia me ya o ka kirkiro le i kulanga o le faufonga o conspiracy ma le other side inga ia ka mo fai fole inga ia bomoli se la ko foi manga ku fa por kiki ala ka oko ai la ka oko i lo ia pe sa ngolo ia yo fo me ka ko me ka o sai dingo la de tonu ma le justice ele foi in kala ele foi in be fo le ni ma faufonga mangi la ngonga mangi faufonga e fai mo me evidence present evidence fo ngale kulang o ngame ya awame ko put paloka bakulang fo ngale ole exchanging of money i mai de kai mi o fa nga paloka ke le question mark i kulang o vai nga langa ese me ngale nga transfer i kupe so I le fo pe fo ngale o te la ko e bakulu transfer ko se kupe o i me ko ngu ulai fai se so swangi ka u ngu ia so sangi kau la inga ai ke wala ve la lor fa malu o se afungi se fa ko singa that's a fisili ni nga vai because kau nga o nga yai mori mau ma fungi mau ku o le kupere nga la kwala fa upunga o le kupe fa ye fa ka wait ko paroka so lo winga ele se me fa penga there's no nga mo me fungi o so ka kiala ilo iala ko la ki fa forward ko langa fo ko inga presentation ko langa present ai ia ko langa ngame ya ala e afo nge ka o ko ale le pa wan me ka wo fo ia ka ko onga ole ka ko fo le ka longo ma le fo ku ma le pi yama inga ia ka mo fai le fai nga malo po le ase ko langa ka ulu ku la mai ia se file mbule le ya ko kilo le ia fonge ku la fongo fa nga paloka because pe o al koduanga le i lau lisi o me ka ua kalu mai o fingau as a social political commentator e kodua me ka ua o ke manga o ia
kaulu ai umae le ngai sfulu kausanga kula mai whainga malo o kiro koe au kiro ma koe reform ia kulanga i kulanga wa funge o articles ole a funge o kako constitution lenga fa le kongu wa inga o ngai focus iai i lima fai ki kau ke fiwa fi ngawi ke fiwa fe a le koe reforminga ia articles ole a funge ole o kako fa vai lenga loke e kau langa lawa mau fa kula fongo mea mo umanga pasia so longo winga me fa ngala fi ngau mai ale si kule langa la kongo faia asia ai ai le a malosia la ko if amai la ko argument if you wifi ka ko e challenge wifi se wa nga o fa me kong fa mo o fa ngo reforms wai dei se ka ko argue ma ave ka ko point it kai mingi ma mu orai active la ka ko men ka ko faia if you wala la ko fai langa le o man ka ko pakea ia kula fongo i constitution o uma ka ko pakea ia ka ngaka lai no kea le mea o fa masingo ma fa masingo la o ka ko uma nga pake uma nga ma so long winga la fa kula fongo so we have to do the first thing first so e koru lai la ulisi pe o nga e samo o la ulisi ia fa mua ia ko finga ia kilo de reform ko finga la malo ola priority mua nga a fa pe o se pale mia ave ngala focus mo ko mo moli mai the power back to the people ia kako ua ia le power fa le kungu kako sovereignty power i ko la le vital power kako wan malo e le filo ngia lalo le lo ke se porkiki sa o mal bea sa le sa ku la mai ai sa ku la SCI le lo ke e se porkiki kako wan malo asia o le ao le tunu o le ao le kungu o sa mai le la vea lalo o a kaupulenga maka upu fa burkiki e la vea lalo ku langa fo o fa malu ka ko o le kupu ma le ao ele involves burkiki pe ya mela ia e ka mia la ko kingship ia pe ye le kende makonga lai e makuai ba o lunga le lo ke la de se lo ke because la o ngale ko mo body ai ia le kamali anga o Samoa ako o ngangai o le power o kanaka Samoa al keminge wo fa o nga power o nga wo mai por kiki avaku le power nga bakako ia le ka ko fingo ko le nga la ngale ko era o la politicians wo le ko ye se power Samoa fakaria la ka ko mo fai ka ko kula fongo la ko kamale sa fa au ye mo fa ye ale o fa ye ka fa au o sa ko mo ngal fa upunga that's a very simple fa upunga e fa ye ku langa le we ka ko al malo ngale ka o le ngo ale al malo a o longa fa singo manga malonga kamari anga lea wa pule ai por kiki so we have to do that first wa polear ka ko misa ni por kiki mge mo ka upu aka ko le fien me mo le ele mika fo i ha uma o e fi ngau o le we lo pao ko fa fo email o pao fa tanga ka soifua fa ka Samoa pao that's a pao we want lua o kilo i kulanga fo ile o le parmenge o ka upu fa parmenge asia o kongo parmenge in the last 30 years wo man ka pake umar a fo ni la fanga malosa ye ia kulanga o fa ki ngonga o parmenge ako sui uma ya sui uma me ke e fo ni e comfortable ai la ko fanga malosa ye ba pui ai la ko sui ako esa la me nga apa ye la ngo ngale am o ngai make ai laws if I don't know mai ka nga kai laws pe a o nga make o ngala so o vaenga no kodu i lau priority o liste kaunga reform o whainga paloka wa longa winga la wa i o whainga paloka o le toa nga i kukongo le porkiki a whapea e makua i leanga nga pui le toa leo ia a longa winga kau ki whiwa FA ai sao umakua corrupt politicians i kukongo le o le whale le e a whonge
e soala pule ai ia kula fongo le tunu ia ma fai ai ia loas longo winga la wa menga e koru le o kingai o kako vai nga o le kako power inga ua faoa ia le vito power o kako wal malo o le kako fo sulfanga e sulu ia i kulanga o leka o kolanga power e silia kuilunga o porkiki le bepe le sai lua ua makua i fainga kare fainga kako fogo fai kula fo asia wala se be ko sao po le ar ko nga malo fo ya ku ngai mangi poko mangi fo i malo losi mangi masala ngale malo si ia ko fama fa ukanga maua ala uni malo masala fa pengi wo ko ya ala ngole ai ho o marteni ngai o lo ko ilalo pe kanga ka Samoa iku langa o meia o fese me ola e so ku la fongo la o ile asa fa i mai ol fangol fongo sorry so and this is where o lo ko ilalo ai kanga ka Samoa o avemo me fonga pese be ula ile lalo langi ako e announce mai o guilty ilalo so ku la fongo ai vai ko la lang ola asa fa mai ole ile be loke ku la fongo ia loa sala ku so ola in the ka kilo lang ya ka ko ngai Samoan people o ku ha i ko e ma kilo o vai se fanga maloli e a fo e fa ma ngia guilty i ku langa o la fasalang e ku sa pele i ai a mai se fa i unga a karoia la wa corrupt from singonga la ko langa o le wa uma o nga ulu i ia ku langa reforms le ka fawi so lo winga la o le ka ua nga be o fo i fanga pa loka sui a ko system ko ia sui a ko pui ka mari anga o Samoa mo nga kai fa porkiki ia mawangi ala winga se ku langa fo nga le mela pe mela ia continue ai pe ia ku langa fo nga le e o fai ia mo me o fa ko singa ma you will never change fa pe ka ki continue per system le fa ngangi Samoa te mingi e o me yar fa vau pe o fa yaku ke lo kai mi e o me fa vau ka ko misa i menge we're setting precedent mo kako fangau kai me ngai kako fangau le o ka vo fangau o e ma o ma kwa for fa ngai ka maki kako fangau mar ku pulang ka vo o ma kuwa i fa long facility pe create ella ko interest anga i Samoan politics pe ko anga i Samoa ka ku pe re wa yai fa long facility asia o le o sete ka ko le president i ku langa vai ngai ka ke le o mau ku o nga set ia se example ma fa ka ki kia a wivi pe o fa ka kia me ka ko ku ele o ma fa yo nga mau ka ko ma ka ko fo le au nga ku pulanga ni de o le fa le la o le me piko silen ka o ke le o kala ngo i kala vo i ku langa fo le kom fo e promote le interest nga i Samoan politics ai o le kali le mai le kala vo ma kala ngo mai o kai mingi o mako mori ma winga le ma kongo ma fa no fa sasi mai ele o lava fo il mako interest nga i se va nga o mako mori ma winga se system le lei inga ia avoid tai mela le o le misa e ko ki ka o mako le singo fo inga o fai afa singo so we had to do the right thing fight ko reform ko ko le amakai le inga e uma ele si afa pe e kauru ai ku lai mai per fa swa o lau protection i le si ku le e fi ngau mai le si ku e o mai fa va le ko o mele no o ai sa la nga fo ele o mauri mau makako mar malama i le va o le lako opposition concept to destroy to destruct ia makau mo fai e a fongi demolish o upu ngai fa nga ia ko
ko nga fi ngau mai dai ma se kai be ke fa lo ko o mai la oppositional for le concept e mo moli mai ai ia se fa malo fa fe kai ai ku waku ngai fa kwanga e o ka fa ie kilo ye e pawan bela sa mai o le lau mai o le vale o le siku ia ma lau mai o la ko pe poko ia ma la ko e lo run ia government ki nga la ngai lo la mo fa ia inga ma wa le o ko e ma lo le la ko politics alai fa ia le la fa ia ki au ko o ia fa longo mai o la foi ku la nga wa straight forward au ke le la fia sa ko se la au o le concept le ko ke mo linga mai o ko oppositional concept it's very negative o le makwa negative wa e o mai le fa ba a ko continue wa fo ka le address mo moni mai mele e fa o lo a ka wai ma fo fongo ka you will never become fo ka le government in lesi e o fa va uma sa mo malalangi ngai le ko aisa sui le ko concept a won mo dia bai meo o me fo ngai o ma ngaku vai fa o lo a kau ia ma fa ma fo ngai ma fa ma fo fongo vale fo le sau nga ka wa afia ma fo ia o le nga le fa popo ka nga le mana ia partai e te le al me ta tiro ia o le luas fu torto sanga le pawa ele stem le titi tau le au le laku tactic le nga faunga tactic nga faunga mua a upper constitution pura fondo tau me ia na la to faia ta sui pura fondo le la pena e mai ata tu le to apa upper constitution e to fo ilumina ia o i le la to pe i le me na fatu mutumu ia i le la to aim o le malosio pura fondo le to protect themselves ele o se ele tu la fondo mo se alunga le leo le atunu a o tu la fondo ia matua concrete solid ele a foi ia le fa vai o le vanga fa failea i to tonu o i ele faito e maru lue o le latu fa mo me foi na le mua apa tu la fondo male manatu ele faina sa tia me ia na latu a fia foi me to conspiracy levanta pena me nei to e vai lona le mafo fau au ta fa fetaia le anga o tangata sitsenia ia o le pule o le atunu o la to wai ma fai na suia ia le o me na ta pena ele ita pipi ele le chichi tau dili e moni le me na te o mai o levanta pena fa le mafo fau o lo le te tonu o tu la fono ana mo apa ia io le la o mai te mini o mate ia la le atu o mate ia le atu ia e tate to fo ia upu ia ta amata mai o le corruption ma le transparency wai lo le atu fa ne nefu umar faingo nei mea o le ala le fai unga o le fale onga o le corruption fai mai lo ma le atu enough is enough na vote out check so o te mila nei o le o mate ia le temi ato nei tu e moniela tala e fai e le ma fai na to e pai le mele e le ma fai to e pai le ana pe pese de ina ua vailua ina le malo o ia le fatu tu e tu sa mutasi na pe pese na ma fa pe this is it wa uma la to e fo ia ma tu le power ai saure mea o sili atu na iro le palota le rua o tasi so o pine fa mau me ta te tara no iai o pine fa mau o le atu nu o le tangata suifua ma e selo le fie o pure fa nga so e to telefone tangata o le to e vale sa mo se io na upu lo ma fa io o no wingo sa mo na vale o wingo sa nei ele ia ta mai le atu nu ele foi lá tangata ina na palota ina ia le to te lo isi to ina le na mai le foi lá o mai pese fe mesol o tangata pay tax tangata ia te na palota ina le ita pipi tangata ina no for town area o ko i kuam sa vai le logi me o ko ngai le pay tax le la palota fast
e fa se fa utana ia male without knowing o tangata nei e ele wisdom male tu e faiela tu a foi e faiela tu fai unga e faiela tu ele fa pe ele lo nanu dale e ta mai to ina a le upu le nganai tangata nei o le alu lo fa pe o ta mai sam o ta mai wale to e pe o le winga na tala i fai vai o le mafofau e ta te tilo iai e te tau ia te tau na toe e te tau foi la i la ui le malito male pale male maro te mine toe a apa i le tulafono lena le ua mautino al sort nga tulafono atu le epa ma ile afo ile ngole le sort tulafono lena fa ma ni sort tulafono a le li o limongi ma monia ia mata pai de la lolangi o fa maunia ia sortu senga tu la fon ale sa fa tonu le o la tu nga tu la fon le fa vai ta tu sa pele se fa salanga au fa maunia sortu la fon ele ava ele le se fa salanga fai ma pe o tu sa le ata tawan to visit to revisit ele fa tu ele tu sa motasi ia fai unga ia fa misionga Vai foi lá e ele me fez tudo é para malato. O le wa le o ina philosophy o le o as members. Alo o to o vai fa fai. As an intervener ele me tu por me falar ali. E tata foi lá no fa pena no to eva ai le e ele fa tu ele tu sa o tasi. Ele solinga tu la fondo le na fai ele to le. Ua fa maunia. Ai Paulo mele pia mai ele se fa salanga. Maria é de Maria Tele. E Maria e falo longo. Ai o le fesili pico sili o maka nga. O fela o kaki ai ia le democracy ma le rule of law. Ngai pomwa. So kako kalangoa e fa adiali mai fa mai o le vaku le democracy e fa vai ai samo ia ma le rule of law e fa vai ai samo ai fai mai fa salanga fa mai ia le fa salala ko ia ai fo ai mo foi pe nga langa mo le nga le rule of law o le reason nga la inga le nga le rule of law langa le ye me nga fa ku i le create le me ka le harmony agreement Yes. Because alo fu le harmony agreement. Nga ola au lia nga kale mal malamai. A kongu wa o ia le sa fido ai nga vai kai mima. Okay manatu ai ia le kai mi ku la i mai ai o nga fa mal malama le o le harmony agreement. Inga ia mangingo la tunu upo le kongu le au mal angoa fale. O le ka oko i ko kongu po le core reason nga lai nga fau de mea o nga ya o i ka nga kai pui ai ku de epa mga omi nga o leaders pui ya a so ko nga la ngai le fa la ua mai i contents o le contents o le harmony agreement e ao o nga fofola mai le tunu fa mal malama mai so longo winga la a kongo yese kai mi e uma o nga fofola mai lea el sunga i lauli ia kulanga ia mea pe a fai e o lola ko fa so longa inga ia koe vange mai le mele langa i maka ngā le mele kupu kusaua no democracy no rule of law o la me fau e sau no le mele no le ata o i le roto me ia mataulia foi lea e fai atu e fai mai ia e fai mai i lo matua le ai I didn't sign any harmony agreement au meno sainia o le deeds of settlement au i le mele o le LTRA 2008 e o ki mai ko rua le i mele tasile na mea pe o le fa pe tua ia i le mele o le
le forensic audit sile tali nei ena le alwatu da tua sili fa perto ina tu le pa ia fa sili fia mena sa ia fanua sa na ia te tala no I sisi te mi na mea na e avo ngi a pawan me ko fa manga ko pe nga imbe nga o le ongo ai le kungu o le foi le ngaka le ongo finga ngalo o le atunu I kulanga o tino le mauri o nganga a o le masiasi kulanga fo ngelo le fisilingia o le lako kilo I le mea le fa vai sa mo pe fa vai le fa vai se kula fo mo pe fa vai I le a fa mai fa vai le ku lo winga le fa maongi le mea lo winga ka se inga ma ave se inga ia kulanga fa singo manga fa le tua o volar kula fongo wa ave se inga ia le facial kula fongo ma le rule of law ia a kilo fo la le democracy ia fa fela ma ka ko kilo ia fa pa lengi le democracy ma le equality kulanga o le law so lo winga o fesili nga ka unga kali bo wa mele a fifiko we all know le ngala nga form up le men le inga ia kavai o le meka o immunity immunity o se pulo fo le ola pawalangan me kapa ia ka ngaka pe a fale kongu I kulanga o se sori kula fongo ia ua faka oko ma ua faulu le immunity ia po se a fonga se pulo le ola so longa wingala ai ole leanga ole mea ele o active maile wale active le famation le justice a Samoa ia wale active maile kulanga ole mea au ma faide mea bongi wale mea bongi ia ole implement po le fakingo ole koa ole rule of law I kulanga le justice ia awale fakingo nga mea ala ko mai kula fo mai ko velo mai ile nga samile fa mai ya ka kia mai nga ya ko fakaria ko man me fa yai o de fo le kala le fa ye pi la ko kala fo le ya Yesu malong fa sa kalung ulong fa masingo o me ko nga le kusale mal mele nga fa ye fa masingo o la fo mai pi la ko la te mal mo la guilty scoinga o la not guilty scoinga ai ia fa fango ulima fakaria o ko mo fai fam singa va ku ya o ko fai fam singa and that's the same concept lenga happen il fam singa so lo wingala o ngai ka kilo ai I ngai me o le rule of law ma ngai me o la fongi o ku la fongo ya ma ngai foi me ole langi mai ole ku ai ka mi uma pa sese mai nga ko ngwa so ese fa ma se o ngabe ya ka ke lofa fo isi ku nga le lau ya nga fiola ka ola ka mo ku mai le ku ai duma la fi ka fe pe na se tu ka que vai com essa foi mai fa pese ku fo ka le fa pe mai nga le anga la wa mi o wa ku ia u ko ni mai no marsala ke ku ya nga ya logo winga se mangi pe fa penga ai karo fo I ala fa fo nga be ku se fai ma fa kingo nga me I kanga ka ye ya fo ni ngo fo fa nga lo suafa la ko ke le ya kanga ka o ke le ya la fa lo ngo kanga ka ye pa se me ya skoing o sole ai ho nga ku be la ko ku wa ye skoing ya ka ki fo a fai langa le fa maongi pi la ko le mai ke mo Yesu la ka ko well masalo po se va nga masalo po descendants po descendants o fonga yo pi la ko le ka ko fa msingo o kupu ama fonga le po suri fa pi la ko le wo mambao le wo be suri fa pi la sorry o descendants o pi la ko Bisa pila kole mo bawaya kako o nenga ko e la langi sometimes so in ma ko fo ia ko ngi ya skari ma ke share ka upungi ai me se nga ya uo ya nga ya uo fo le fa por kiki le ma ke share ngi pika ke ngofo fo me baka kalo se bako kalo ngoanga
ia fa pe ma ka la ke fa pe ka rusia wang e fesidi mai mela ku kupur ka ko I o mela kupur fa singonga ma ka ke mai fa makala ya a so ko ponga la e ia se ke ia o sa fesidi nga ya la me fa ya ngal pa la me fa ngal ka bu fa ngale pui ma e le fa pe pui ia awala ngai o la wai ban ma la mai ka ka mela ku it's a real injustice for our system, our people, and our country. It's a personal insult. Ikulanga folea amaka ngai kako kamari anga. Imei ko kupu mai. Karwa yare ngau wala wali le male corrupt. Ya male mga okele. Ya male maupu ya luang ka fa ngel envy, male jealousy. Fai boi punga kamanga ia ai mese ia e fau lalo kulanga foi le on meo la fianga fa ma fofo po ngase ngase le ma fofo wa esele maka nga wi so ka wale le bele wa ka wi ia valo fatai ke le ka fa so ne yaso ia on na tatemi va chava no po le asem ta puna na ia mata ole wo kele na kava ku le mele plengo kalango ko nei iwa engala I ole politics and corruption ia politics and mental health awa pole ala vale ko nga fa upunga ka ke fa upu ai ia kulanga fa po iponga le por kiki male mental health it's all ka ke fa nga fa le upu politics and corruption longo winga wa ai le mafaianga ele mafaianga corrupts kanga ka ele wa fiel ma fa se va ngala se va ngala wa fielo ma fau ikulanga mental conditions ia po fongi po mental health illness ia po fa ma ma fau makanga ngale manguia lo ma fau fako di jadi mai leo for legal corruption ia ke le ala e ala yo ka ua la mele inga ia kako malama le ma kako fa mangaku ia kako ia le pi kanga o menge ye lua fai foi la ka ke maka winga ingi winga o kako kai fa politik fa politikiki ia po fa politikiki fa le ngo fa ku malo fa la fanga fa kalesia ia o lea e fa ali mai winga fa pe ngei o kulanga o vaenga ia o anga ia kako mori ma winga ia o ngai mau kingole e ia afianga ma fo fo ia e ko bo fai fo le mongo ia se kulanga fo le se fa kuanga po se so swangi wa ka uan mele inga ia ka mo fai fo le wa alem fainga address ma fa leo ia e fai ia ia al paule me piko silon ka ua ia ka ko ale o ka ko mo mawinga wa le fa penga o kule e pa ma ule mo mawinga me all of us in Samoa e o ia ka ko fa ngau ma ku pulanga lagi ale la ke mo mawinga ai pe o fa ya kula kala ikulanga wa fianga fa le ma fau e le ma fai nga alo ai kanga ka soifua ma ka ola e happen ya ke oi ma ya pe o nga fia ka ko o fongi ngalo le kulanga ka ko stat o le ratio por stat o mental health ikulanga fo le nga e fa mangaku ko fo ko fa mangaku 1 in 4 lo wingala faile kako kilo ile stats nga po le ratio nga fo le fa international fa la langi global kaule 1 in 4 o longa winga e fai asi ke leo ngumbela o kanga kaya afia ma fo fa e fai ke leo se pasenge mal ngumbela pe a fai 1 in 4 ko fa nga ko lo ainga inga ko kasi kanga ko la ia ngai afia nga ma fo fa e ongo ga ya ni mo se kai mi ma afia ai fai ko avaru kanga ko ainga o longa winga ko lua kanga ka le afia ya fai ko se furu lua ka ko ainga e ko kolu kanga ko ainga e yai manga onga fapikoa po o afianga ma fo e ali mai se kai mi o la ko wanga ma la ko winga ma la ko ma fo so and that's a statute ka ko mal malama le yai so ai o fo ngi ku ia kanga ka langa o mea it's a natural thing that happen I ku langa fo le fo anga le tua I ku langa me uma e le fa pe e lenga ku kusa uma kanga ka ma ku langa la ko ma fo le kai ma le kai ai e yai kanga ka e afianga
afia i kulanga le sama ngoa kulanga o le ngumela o lo ka oko i kongu o afianga fa ana fa langi atoa afia ai ngaka o langi not only Samoa but o le stats nga po le racial nga le fua i ai kulanga fo il makonga duenga ia o mo ia o le retire ia se pesa tele le kai me kalango inga ngai maka upu ko inga vaenga se il Rolandi maka mai Samoa New Zealand Australia ia mo o aku isi fo le o onga ma conference kalango inga i le ka ua ngai vaenga o afianga fa ma fo le la ka ua mele ka o le kele ka o maka fa so i mo i kulanga o me o lo mori mawinga ka ko kangaka kai mingi i lalo le fa malu fa porkiki ya awange i ka e fua ia kulanga o le pole moku mai ku i kulanga fo le o le negative ali mai ai ke ula va se mea nga fai moso ia ke oi e mafai nga i malama i le pi kanga ma fa po iponga ale politic ma fianga fa ma fo so lo winga la ya wa unlucky ka ko o lewo ka ko mori mo winga ye ka ka pengai ko kongo foi o ka ko ku o lo a fia i kulanga o me fa penga ile i a fianga fa ma fo so Paulo me ya o la ka o ko lava ile pulenga fo le fa al malo lo ye ngei ya inga ia mau per ko vai fai malu pe fai va ma kilo o malama kulanga fo le o condition o la ye sila foi ko inga po sila uso ya po sila ko finge ile si ku ya fai malupe o faiva ia boa per ko vai ia boa le ko fa ma fa ukanga e mabao e fa va senga ma fe ku nga ia kaimi ya male ko inga foi le ma lo sanga le energy ya vai ka wama ia focus pe ia kulanga o le me ka kilo inga ia kako kau lai pe de mo le ala inga ia fa fia kako kangaka i kulanga o le kulai me os fainga malo a fo ngei fa mo inga kako kangaka a fo ngei fa ku inga kako kangaka o yele le transparency male accountability ia mai se kilo i kulanga fo le o manuia la tele o kako ka o le pe o le nganga me fo nga ka uai fo le ma o fa so le ma o va inga fa pikoa o le mapo kalame ia stofi mau ai lava ngoa kako kilo le vai mau ai lava ngoa kako kilo i mori ai o nga sami le o le components ia po se vai nga piko sile nga kaua ia fai fo ima ma fo nei ma ko manga fo ngale ma me kako ke ngofo ngofia i ma kako kilo fai malu o kako fai ma kako mamlama fa penga inga ai kako kulanga o le kami male kai ia o ngai ele manatu le ua pe ia o Samuel kako kai ia ua o fo ima kele i o le faiva nge yaso ia kele lo ia lo suga ko le pa lo a fai le la o marka ka mi ia le la pa ia ko le tunu malago ia ia Samuel ia pe ia o fai aku maboni mai waku ke lo kai mi ia o lea la ka penga sa o kulepa ila loli ya basiko inga mai la kaua ya la ka penga ya el fai vor ngi yas mali au le sili o ka ua fa fi kai la ko ka po inga la ko ki ma inga i kulanga me uma fa kasi mai kusi mai ya ai mai se ngumela lo ma ka waku ya o lo bakua i ko ala ver kai lo ko ka po inga ia ai mai ser kulanga so songi mai i le vai o ngai ko inga e fa so ko inga ka upu wa le ngai yaso ma ngai vai yaso i le ma u fo sao le ngai vai yaso o i le manatu Samoa o le a ko a lai ka oko ka kom taisili ko anga ka kalo inga ia so songi mai o ko finga ngalo inga i fo yo fa makala kiri ni simbe le o maua ko ma ua ai o inga o lo ka oko ai ia kulanga ole ako ngai maka upu lo so fua ka kai mo lesi ka ko feilo inga leva yas bawa foi le kofa ma fa ukanga i kulanga ka ko fa kongo le sunga la loli e ka penga ai ia kulanga ngai mea
ia bo foi se vai o ke piamba ia mo pi io a ku le anga le tunu I le aso mo le vai aso ia ai ba o lunga ile vi ingol ka ko ku mo ele o manatu Samoa ia o Samoa foi kai le koi mafaya koi kai ses sui pe fa popo ia se mea le o umanga ka oko ele ko yo o fo ia le manatu o lau ko fa mangianga ia e mangui ai kulanga o fa boy ma vai o ka ko por kalame ile aso ma le aso ia o lo ko soifua ia mo o lo ko soifua le tino o le moli ia ai fa sili le nganga ia ai maulunga ai le vi ingor ka ko pa sili ia o le nganga ka ko por kalame ia so le la solar ko ingola la kawa ia ai solo foi la lo li kulanga ka pega fa uba fa mo ngor ngi yaso ia tapa le kua inga mo boli lo ko soifua I le fo I vai so fo ia pengwia ni lau ko ka diwa ko imbau ka malau I kula ngor nge yaso lau sunga le loli ia lo fa fo ia ki oi mala ngai meleke ia ai ola per ko inga la ka wa ngai I kunselangi soifua mai mengwia fa fo anga Samoa te tele la vai lau fionga lau sunga I le suafa sunga le mutua malo le ua saati lava o faiva o safa to fo ia le yo I le nei aso ia wal fita fa fonga mat fa fonga anga ta to tunu I le chichi e me ua ta tarano iai fa so iai o faiva ale mafofau o faiva na o inai ia le lava o saati I le nei aso ia wa lava se ngapia a wasa mo fa fonga ia di tanto nua ia o ta o por kalame se vana foi o ia di me e o sofa la ia como tua ia me ia pe o la stofila vale o o la soruru mato ia le ua fa fu la pa morta por kalame malo le ta pena malo le on sai malo le fa to awa ia le ta por kalame ia mo termine ta filo il va esfo ia alo faterat soifua e malai fa soifua ia manatu Samoa le ua mai le siui o te manatu fo I le to tele ia sa u wala fo ia uia wala fo la u tau mo ele ia fiafi ia te tonunga o taiao ia o tatu por kalame ia masani masiadi o leota tu ivesingano da so taiao yo o le o Samoa lava o no winga mawani matala mai Samoa ila so taiao ia I tatu te mi masani ia ilo u tatunga lava le mo le yaso telefu ile mau tala e numi fa solo atu ai ia tatunga tatu to filo ila so taiao o tala o fa masinonga o lo wa ave mai nei ia o le fai mamea tatu te stress out te fua io tatu fa tali pe manino a sau ai fa le tonu ele sui ele malo io a sau fo I so to tala ia tatu vi ele tua ai awani io tatu fa pe wa pole lava to nga fai ta fai ia le tua ngai io o le fa no o tau tala nolo le meta o opposition e fa tino to tonu o le pale mene o la tu tute ma fai ia le tatu filosofia tonu fa masinoma io le uma sui te to tasi uma na filosofia sui fai pule ave la tu tan a oso a to tonu le vaenga fa fai io tatu manino ela ia o le ale a mai ele mea e na to a sui na mautinoa sa fai la tu e na o sui te tai mali fai lotusi ia mar fai pula le matu tu malo nam lo io ai le ono no e lunga le sofa o le tangata pi o lenga ke mastermindinga uma ia me io Samoa na ona u tano to fa pena ia o tatu ba ai ele sui ai le fai nga malo ele sui e fai nga malo pe afa le tonu ia fale alili mta upo fale alili no mel mo ne manatu ma fia
na fia pe afa pe o le atu mai le tu le vaenga fo famasinoga o le a ono fa le tonu ae tatu tapu ia toe temi toe tu la ma toe vaenga famasinoga o lo toe pe po le sofa po le sofa da lava la sona o to ia e la weli unga tu rang fa pena tatu tapu ia e le au maia ia fa pe me a me wa me se fai unga ale famasinoga e tatu wa ai tu to e pe ono fai atu a sau fo famasinoga o fale ton talia tatu talia le maseme wa tatu talia mana mo tino e le sui ene malo io ai o lo o ai pepe ona mata no le transparency accountability ia male good governance ia pure fa maluor tam corruption le tele se ma fa soi foi ia male fionga le fonga le la taua ia po le sunga le matua sunga le sofa ia tau ili ia o le lava ua sa pa o ti le uto le faimea ia ma tala talatu ni me fo i o le soifua o ina o le ona ia ma so fo vai ma te fa soa tu ina ia ma fai ona tau tala tu mai a fai o le e oso vai lua ia le tapipi tonu esa ili ia moni ma fa moni o meni fa masino ia tu la no fo tatu wa mana fainga malo toe va ai ile mea o lena ma foi tu la fono fa ma ni so tu la fono ai le ai ele ni fasalanga le ni fasalanga na boa a u fa ma ni ia contempt of court ma le contempt of parliament ia pi mena tanto tilo to revisit pai unga ina ia mafai ona maua ni mea moni mani tala moni o nei mea ua over ia le pi o pio tasina fa matala i le corruption le pi o pa o i ratu o e o fai matai o le vanga ma le vanga manua tele tatu whainga malo o le so ia po le vanga lau fionga le pare mia ma lau kapeneta le fonga fetalai ma le sufo fetalai i tena le fo i le peitai o le tuangai ma la tu vanga ia fo ia le fionga le malo le malo ma na siofo suia fono tofia ma la tu fatua ia tai nane fo i tai tai o kalisia uma o tatu atu tai tai o ainga sa o ainga o matai o tai tai o ainga tai tasi pamanuia le tua ia te o tu o tai tai mo tene loto o masani tu le epa fa tai li o sua o te fatu fa fa sui fu atu ia sui fuia ma ia manuia